samburwi yongera buri gihe uko niko kuri ya abantu mufite imisatsi itameze neza icikagurika cyangwa se mwenda kuzana impara cyangwa ukeneye umusatsi ubyibushye udapfuka uri umukobwa cyangwa uri umugabo ushaka gusa neza abantu bakajya bagira ngo uri umumetisi. Dore amavuta nawe watunga imisatsi myiza idacikagurika kandi igakura vuba neza ku bagore n'abagabo. Koresha amavuta yitwa Avo Classy Hair Growth. Ni amavuta yujuje ubuziranenge ndetse amaze kwamamara kubera kuba igisubizo ku bajahajwe no gutunga imisatsi itabereye ijisho. Ubu yageze ku isoko. Ukeneye kuyagura ubwawe cyangwa kuyarangura, hamagara 078 44 11 949 cyangwa usure website www.avocare.rawa. Nanone ku bagabo mufite ubwanwa budakura neza cyangwa busa nabi, tubafitiye amavuta yitwa Avocare Beard Growth atuma ugira ubwanwa bubyibushye kandi burabagirana. Sibyo? Touchstone Pictures agasomanuye films.com nuko dutangiye filime yacu bimeze bite? Narakubwiye ngo sinsobanura nkabo, mfite udufilime tw'ubwenge ngenda nerateranya ugasanga batayemo umuzigo umeze neza. Goal, the dream begins. Bimeze bite? Nuko dutangiye filime bakwereka hari umwana muri karitsiye kwa kundi abana bafite utuntu tw'utumanyeri bakora kuri za karere, ariko niba abana bo mu bakene urabona ko yaba imyenda y'abagodiyonora umwana ufite utuntu akora. Katurore nuko dutangiye filime ni muri karitsiye za karitsiye na kumuca za dobandi za GS tukabona abana bari kugenda. Santiago wa mwana ukinaga football papa yaje kumubyutsa pakira ibintu byawe nkwereke mu rukerera wa mwana warayakina football papa yaje kumubyutsa umwana afata na baro, umwana akunda football abafite na baro, umwana ahita banguka vubone papa na mama bapakiye n'abandi baturanye n'agahinja. Utegereje iki? Vamonos tugende rabe bahita bipakira imodoka. Nuko dutangiye filime turagera ku magambo menshi. Umwana gusa ikintu twamubonyeho kuri football muri karitsiye kuri karere ameze nkanjye kera bari banzi pana barugaju usanga birirwa basakuza, ariko kuri football kuri tele nabaga mibereye nta kintu wasangaga ari umuswa. Fuadi nuko saba nyagatsata se bose kuri football muri karitsiye barubamaga bakankora ku birenge bavuga ati roki genda urarenze. Ntukabumve bavuga ngo ugire ngo muzababaza barakwereka baje hakurino. Ni muri Mexico dutangiriye filime barangije babinjiza hakurino kwa kunda abantu muri Mexico ubundi usanga bari gucika batoroka. Iyi ni leta abana bashinzwe umutekano ku mupaka wa Mexico muguma wo muri nimuharenge bari kubacora famiye bari kubacora umwana barira mucika bari kuva mu buzima bubi muri Mexico bajya muri Amerika. Baro yisige wacana ngo tugende dore leta yaje. Umwana arumva yasubiriye kureba baro ye, umwana apfa kuza yiruka. Nuko umwana avayo, nuko bavuye muri Mexico bahungira muri Amerika babacoye nta byangombwa bafite sans papi. Tugaruka Los Angeles hashize imyaka 10 Los Angeles uko bishaka. Nyuma y'imyaka 10 bavuye muri Mexico hano hari ingagari iri kumazi iri kurya ubuzima relax. Urabe Santiago carajo haces wakigoryo yekera kurya ifiye gwino dupakira ikamyo. Kumbe iki ni igikoze kiba cya wa mwana twatangiye filime dore ngo yari kumwe na papa
hoye basigaye bakoropa muri Amerika bakora amasuku mu ngo z'abakire bakupa ni akazi gasanzwe gapfa kuba gahemba neza nk'ikimenyimenyi hari abantu bajya banyoherereza amafaranga bakora ako kazi sha amafaranga yo baba bayafite make subabona no injira hano umwana yavuye muri Mexico ajya muri Amerika asigaye akupa ibipangu by'abakire nakazi nyine gasanzwe amafaranga bakayabona make babeshaho we na papa we nuko bakora ikimodoka kibatwara mbega twabita baryakariho umwana ariko yavuye ku kazi avuye gukora imirimo y'amaboko turimo tw'amaboko umwana ahita azakurino filime wa mwana yarakuze Santiago wari uri hehe niwo mwana twatangiranye filime watinze bamaze kudutsinda igitego kimwe cyonyine mwana yitenjira ikibuga sinshaka ko mukomereka shaka shin pads nizo mwita counter shock shaka shin pads cyangwa se shin guard abakinnyi ubwo bazumva ibira byita counter shock babyita ngo iki bira bashyira ku murundi nubundi ni shin umwana araza ashyiraho ibikarita mikoro ntayo nta mafaranga afite yo kujya muri ho training agure godiyo agure counter shock agure mirikare n'ubukene ariko umwana abavuye mu turimo tw'amaboko aracyari muto azakurino bivuze ngo imana yo gukina football yari ikuranye umwana dore ngo yageze no muri Amerika kuva muri Mexico mwana nuko dutangiye filimi kubita passe z'amazi umwana kazamuka arcyo kipe bari bayitsinze igitego nuko dutangiye filimi urebe izamu cundura zinyeganyeza itana kure yo tugire vuba tubishyure nta mwanya wo gutuza yaje muri Amerika bamucoye we na famiye ye baje guhiga ubuzima nk'abandi bose bava mu bihugu byabo bakajya mu kindi gihugu bagiye guhiga amafaranga akinira ikipe y'umurenge dore ngiri yitwa Los Americano Jovenas bafite n'ikibisi kibacyura kugera no papa wameze nk'aho hari umuntu bari kuganira ku bintu by'imodoka bafunguye imbere ubona ko ifite ikibazo umwana aza hano ubuzima amenya butameze neza ni ibintu biba bigaragara Hey. ¿Cómo te fue? ¿Jugaste bien? Wakinnye neza mwana wanjye byagenze bite? Mama twatsinze 4 muri 4 natsinzemo 2 ariko nari kuba natsinze n'ikindi. Vuga mu cyespanyo. Pues quiere comprar camioneta propia. Papa wari kudiringa ukuntu yagurika imodoka ye. Para que puedan trabajar. Kugira ngo twikorere mureke kujya mukorera abandi bantu. Hijo, ¿te parece? Company yite Munez ndetse n'abahungu bi. Always plan B. Which one is that? Ariko iteka bari plan B. Nibyanga. We win the lottery. Tuzabona amafaranga tuyatsindiye muri loto nyine n'itombo rizadukiza. ¿Qué pasó? Papa ari kugerageza kora ko yareka gukorera indi company kupa. Nawe akagura imodoka ikagiha abandi bakoza akazi kabatwara hirya no hino. Twese nyine urabizi tuba dufite imishinga imwe igapfa indi gakunda. Byakwanga nta mugabo udapfana imishinga. Umwana kumanywa ajya gukupa. N'injoro akaza gukora mu gikoni. Hari abantu bita aba aide cuisine. Why can I be away? Aba aide cuisinier. Ntukuzi aba aide masi. So what? Kuki mutangira umuseriveri we nagura umushinwa? You have green card? Ufite green card? If I had one, could I be away? Wanye green card se mwangira umuseriveri? You're not China? Wapi? Iyi ni restaurant y'abashinwa ntago waba umuseriveri. Wumvisha abashinwa ukuntu bikunda ariko nimba bashinze restaurant mu gihugu cyo cyose y'abashinwa bakora uko bushoboye abashinwa akaba ari baserivamo. Kugira no hinje nyine abone isura itandukanye n'iy'abazungu aboneka ari umushinwa. Sasa yuri mpamvu ari umuyede kwiziniye. Ni umuyede nk'uzi wo kwishansi nta byangombwa agira nta na green card agira. Mbega wibuke yinjiye muri Amerika ni umusampapiye sa kintu katururi. Umwana yavuye mu kazi akora mu gitondo agakorana nimugoroba kugira ngo urumve ukuntu babivunanye. Udufaranga yakoreye babahemba araza akatubika mu rukweto. Urumva nubwo waba ufite konti uri umusampapiye bigoranye. Hold your possession. Umva mwana wanjye ariko ko mana position yawe utari kubinoza neza. Ni papa. Mwana wacu afite imyaka 7. Young Val. Aya nta mwana umurimo yarakuze umwana w'imyaka 7 nakine neza. Gira siko bamesise batangiye umva papa. Wacyana ariko ubundi nijye wakubyaye hano hari umubyeyi uri gutonganya umwana w'imyaka 7 ngakina nabi. Anagabaro mu bakuru. Thanks. Murakoze. Dore umutoza wa ya kipe y'umurenge. Mwana afite utuntu akora mu kibuga. Afite utuntu akora mu kibuga kubita pase. Coach arareba. Uyu ni umutoza. Mwana wa pase.
iriya bayitaga rinci. Yes, urebe koca arareba buriya niwe mukinnyi afite. Uriya mwana ni umukinnyi mwiza cyane, ni umukinnyi mwiza. Niwe wamwigisha biriya bintu. Imana niyo yabimwigishije, ni nko kuvuga ngo yarabivukanye. Do urebe, ariko ntabwo ari kureba imbere, ndetse na balance ye mu kibuga ntabwo imeze neza. Nta nubwo ari kuzamura ikirenge hejuru bihagije. Niko abantu bose bahanganye nawe baba batekereza ko atareba imbere, hanyuma bagatungurwa no kubona biriya bibaye. Wumvishe umutoza we, abantu bari kubona uriya mwana akina ngo babona nta mibare myinshi yabishyizemo, ngo bagashiduka babona biriya akoze bibaye, babyita gutsinda. Ari byo nyine usanga hari umuntu musore ukina neza. Ese ujya ukina by'umwuga? Pro teams go for college. Nigeze gukina ndi gushaka buruse njyana kaminuza, birangira ntabonye buruse njyana muri college. Saturday there's someone ufite match ryari ku gatandatu on the way over here. Hari umuntu twahuriye mu ndege uri naho. Sports agent. Ni umu agent ushaka abakinnyi akabohereza mu makipe akomeye. Listen, no offense, but I need to get at work. Reka nigendere pe. Myself. Nanjye nahoze ndi umukinnyi. Yeah. Where? Wakinaga England. Mu Bwongereza. As a scout too. Nanjye nageze mu muscout w'abandi bashaka abakinnyi tukabohereza mu makipe akomeye. What's your name, son? Witwa nde? Santiago Muñez. Banyita Santiago Muñez. Jenny twa Grey Foy. Apurate! Vayo tugenda wa muginga imodoka itagusiga. Santiago. Kwa gatandatu tuzahure. Gusa yarambwiye ngo ari umuntu twahuriye mu ndege w'umu agent w'abandi bashaka abakinnyi bakabarangira amakipe mazima, nabo bakaryamo ibiceri byabo. Bu super manager. Uyari hano ari kumwe na papa bavuye mu gukina n'akazi bakarangije banywa byeri nk'indi miryango yose nyine, namwe murabizi. Las estrellas de cine tienen agente. Wabonye umu agent, abantu bakina filime nibo bagira aba agent bashakira mu filime bakina. Kwe baragukoresha. Su hijo es muy bueno, podría ser una estrella. Wa musaza umuhungu wazi gukina. We ntago byumva mwana wanjye. Dos clases de personas en esta. Hari ubwoko bw'abantu babiri muri iyi si. Umve papa we. Mansiones. Hari abakire baba mu mazu manini. Otros. Hakaba n'ubundi bwoko bw'abantu nkatwe. Lavamos. Tugomba kugenda tukoza amamodoka y'abakire tugakupa ibyatsi byabo. Iyi si abaho amoko abiri. Papa, nimba umukinnyi wabigize umwuga ubwo bukene n'ubwo buzima bubi tuzabuvamo. Ko mwana mubwiye. Lavando carros. I don't know, man. Uzarebe n'abantu mukinana boza amamodoka n'inzererezi. And everything will change. Papa, nibanza niro mu agent ku kibuga akabona ukuntu nyine ibintu byose bizahinduka. Sí sé cómo cambiar las cosas para mejores. Genza uburyo ibintu byameramo neza. Compramos una troca. Tuzagura imodoka yacu. Negocio. Dukore business yacu. Son pendejadas. Ibisigaye byose uvuga ngo uzaba umukinnyi w'icyamamare, ibyo ni umwanda. Data mindi byeri n'inkweri. Mindi byeri. Papa, buriya nimba hari abantu ba mbere bazi gucana intege mu bintu umwana bashaka gukora kurusha abandi, famiza ku mwanya wa mbere. Famiye ngo ibizinga umwana wagafashe n'uwabaye umudokiteri, umuntu wabaye umwavoka, iki n'iki. Abo turabishyura ku kwezi bakajya kuziburana twicaye mu mastudio dusakuza. Uyu mwana rero famiye iri kumucine. Sasa wa mu agent ahuwa mugabo bahuye ajana. I'd rather not talk about that, Glenn. Playing on Saturday hari umwana w'umuhanga nabonye afite match kuwa gatandatu. downtown. Right, well you tell me. Uzaza urebe match. I'll be there 110. Okay, ubwo ari wo bimbwiye nzaza rwose pe. Oh, I don't know. Uretse uyu ni baba agent yakubonyemo impana itaguza n'amakipe ahambaye cyane ugasanga umwana we n'ikipe ikomeye. I said to them, Ahita kwitaba telefone n'umukire. Bara usanga yagurishije Cristiano Ronaldo yamushakiye ikipe ugasanga Cristiano bamuguza amamiliyoni 100. Nawe abafitemo amafaranga menshi cyane. Bega n'abakomisiyoneri b'abakinnyi niko twabita. Sasa uyu mugabo yabonye umwana ufite impano. Hari igihe ubona umuntu ufite impano kumva ari ikintu wamufasha. We yabwiye umugabo wo mu agent baba scouting impano. Gusa uyu mwana arwaye asima. Uyu mukinnyi wacu arwaye asima. Urebe filime. Yeah. We got the game playing. Let's go. Urebe. Santiago Muñez yajana bona wa mugabo. Ewana ni sase ni saura niwo mubwiye ngo nzakuzanira kuri match. Ya match bayahuje ariko imirenge. Umurenge wa Gatsata nuwo muhimo. Do. Ngana kinira umurenge kuri abitangira. Yeah. Urebe. Do. Do. Umwana mfite ibintu akora mu kibuga kubita poto mukecuru abayaje kumufana. Afite nyirakuru umufana. Wa mu agent ntagaraza. Kibura ngari ibi bikurya umwana ari gukora umwana kureba. Ase ibitendo ndi gukora muri kubibona. Niza telefone. Hamagara dore umuntu wagomba kuza kureba umukinnyi.
akaba yamushakira ikipe nzima yibereye mu bakobwa n'amazi. Glenn, yo umusa dickhead, I didn't forget. ntago ndi ikigoryi narwo nibagiwe. I'm in a business meeting. ariko ndi mu nama ya business. ndi mu nama, dore za nama burya ntago ari twe gusa tuzihoramo zidahari. Iburayi barabibeshya. Okay, umufate video uza kunyorereza kasete ye. Yegasani. Umuntu ari kuza kareba umwana impano afite, akaba yamurangira ikipe irenze nago yaje. Dore umwana ibitenda ari gukora cyakamuhesheje ikipe biri kurebwa namwe mudafite ikintu mwamufasha. Tumarnyeri kubita gitego. Nyirakuru yaje kumufana na murumuna we. Umwana ni umuhanga. Hano hari umugabo wabonye impano iri gupfa ubusa nawe ngo yahoze ari umukinnyi. Umwana akahita afata na barengero mu kibuga mugira vuba batsinda n'ibindi. Igihe ubona impano nawe ikakubabaza ubona iri gupfa ubusa, ukabona umuntu akenanye impano. Iyo mu ndebye ntago mungirira impuhwe. Nkenanye impano ntagiye mugura bonema. Yo naje kureba nyirakuru. Nyirakuru baje kumureba urabona ari nawe yanditseho udutungo. Thank you. This is my little brother. Uyu ni murumuna wanjye. How you doing? Pleased to meet you. Hello. Ngize gura nawe. Grandma. Uyu ni nyogokuru wanjye. Daughter Val. Uyu ni umukobwa wanjye Val. You are the agent. Uyu mu agent bavuga ko uzamushakira ikipe. Man arranged for the agent. Oya uyu ni wari kumuza n'undi mu agent. Ntabwo yigeze abasha kugera hano. You know, he's too busy. Menya yarahuze cyane. He'll come to the next. Umukino utaha azaza. Oh no, I'm afraid he. Oya nabwo ntago azaza. He's flying back to England. Ejo azafata indege imusubiza mu Bwongereza. Urabizi mu Bwongereza no ari champion ikomeye cyane. Right. Ahari papa ajya avuga ukuri. Iyo ugerageje kugira indoto ziyambaye ngo uzageraho wigeza, birangira bibaye ubusa. Umwana yise yiheba. Wahari papa menya bya bintu ajya ambwira ari ukuri. Ibi bintu bya football naho bizangeza. Atukugerageje kugira indoto ziyambaye bipfa ubusa. Muri iryo joro telefone ya Sony. Telefone ya Sony. Urebe. Hello. This is Glenn Foy. Uyu ni Glenn Foy wa mugabo twabonye. Do I know you, Mr. Foy? Naba nkuzi se? Well, I was one of your scouts. Nari umwe mu bantu b'abascout we bagushakiraga abakinnyi baza mu ikipe yawe, uza kunyirukana. Brought in a new regime. I don't. Uza nabandi ba scout bashya. No, you don't. So, none calling me at 9:30. Chuma magaye saa 9 n'igice. Sorry. Mbabarire. I'm in California. Gende muri California kandi haracyari ku manywa. I've just seen a young player. Nabonye umukinnyi mushya kandi urenze ufite impano. Oh, just local league kickabout. I'm on a plane home tomorrow. Promise. He turns up on your door. Just give him a run out. I say yes, get back to sleep. Yes, Mr. Dornhelm. Mr. Dornhelm. Kwa kundi nyine ubugira ngo umuntu mwikize. Sa uwo mwana naza nzamuha match mwe akine turebe. Tumweseye. Ubwo ni imyitozo nta nubwo ari match nago wajya no umuntu kumwesera muri match. Mu myitozo nabandi. Katururi. Umugabo naragomba gusubira mu Bwongereza. Champion y'Ubwongereza nta mukinnyi ubuti. Santiago umwana avuye gusenga. Abantu muri Mexico bafite ukuntu ari abakatolike cyane. Where to find you? Coach ni umbwe hano gusanga. Uyu ninde? El señor inglés que me vio. Uyu umugabo wambonye nkina wifiye mu Bwongereza. United to give you a trial. Nakuboneye uburyo muri Newcastle United bazagwa. It's a big club. Iyo club irarenze iyo kipe. Newcastle yari irenze muri iyo myaka uve kuri zino kipe. Kina mu ba Owen. ¿Crees que vas a jugar fútbol en Inglaterra? Urakeka ko uzajya gukina mu Bwongereza we birashoboka. Papa uyu mugabo akeka ko nshoboye. Uyu mwana wikomeza kumubeshya. Who the hell do you think you are? Udukeka kuri nde waza kubeshya abana bacu guza bageza mu Bwongereza. Why don't you keep your feet on the ground? Mwana wanjye shyira ibirenge ku butaka dukore imirimo y'amaboko ureke kwishyira mu kirere mu mutwe ngo uzajya gukina mu Bwongereza. Nta mukinnyi ku isi wumva ko gukina shampiyona y'Ubwongereza atari inzozi. Ntabwo ari ibintu wapfa kugeraho. You're supposed to fly halfway across the world on something you say. Ese umwana ukazatega indege ze. You give him a trial. Umva manager w'ikipe ya Newcastle niko mwayitaga. Yanyemereye ko uyu mwana naza bazamwese. Ese wizera ko umuhungu wanjye yaba umunyamwuga? Ndabyizera. Dad. Genda byizera. Umva nyogokuru umwana ukuntu yabajije no mugabo. Ati nkubaze ikibazo kimwe. Wizera ko umwana wanjye kuko yava mu mukinnyi wabigize umwuga mu Bwongereza? Ati birashoboka. Yamusigiye nimero tuzamamagare nugera mu Bwongereza. Wicya musabye namubwiye ati nubasha kwitegera ukagera mu Bwongereza. Ibisigaye muri Newcastle bikaba ariko mbisoma nkuko namwe mwabyitaga kera. Newcastle tuzakwemerera. Newcastle. Mwana muri iryo joro.
muri iryo joro yarabyutse nako yaratashye abavuye mu kazi akora utuzi twinshi. Umwana afite indoto zo kuzaba umukinnyi uhambaye. Muri iryo joro yarabyutse udufaranga akoreye ku munsi ku mubyizi araza akatubika mu rukweto niyo banke ye. Wabonye ahagije? Enough what? Ahagije iki? Nta muntu utazi ko amafaranga muri iminsi uri gukora uyabika mu rukweto. Are you going? Ko kure gushaka itiki kujyana? Grandma thinks I should. What does Dad think? Nyogokuru akeka ko najya gukina aranyizeye. Naho se papa we ntago ndamubaza. Mu Bwongereza ni kure bingana iki? $400 too far. Haraburaho amafaranga amadolari 400. Niyaburaho kugira ngo umwana abashe kuba yayakorera akajya gukina mu Bwongereza akabona itike imugeza mu Bwongereza. Kugera mu Bwongereza ntago bisobanuye ngo azaba agiye gukina. Nukugerayo bakamweseya bakareba nimba ashoboye babona adashoboye bagasubiza mu rugo inzererezi. Umwana yakomeje gukora akazi akora atikoresheje. Papa ariko wacyane mbona uzabimbwasha wagiye ukora ushyizeho umwetesha. Undi umuntu wimvamo impano y'ikindi kintu yakaba yari gukora ibintu atiyumvamo abikora ubona bitamurimo. Twara ahandi umutima uburi agegera gutya kaza agata amashoti hakurya mushireho amafaranga babashise. Urabizi kuba Kigali ntago wakwizera akazi ukora gusa uteka n'imitwe uri ateka n'imitwe akarya amafaranga y'abagenzi be bashese. Hey se Mutabazi Fabrice ntatunzwe n'amafaranga yirirwa arya kuri biyarisha. Umwana akagira gutya kongera akajya gukina ya kipe y'umurenge akinamo. Bimeze bite? Katorori ageze hano asanga papa we hari imodoka iparitse ku gipangu. Nimba yaguze imodoka aje mu rukweta arebye abura amafaranga ye. Turashize amafaranga y'itike yagombaga kumujyana mu Bwongereza akajya kureba ko yakirira ikipe ikomeye nka Newcastle. Newcastle yari ikomeye iyo kipe mu nsheri. Pagué 4.500 por la truca. Naguze imodoka y'ibihumbi 45 by'idolari ariko uko ntari mfite yuzuye nagufashe amafaranga y'ibihumbi 12 by'idolari ndabitwara. Robaste. Ariko nzaguhama imigabane. Wibye amafaranga ye mama we bivemo. 2 more weeks and I have enough. Hari asigaye ibyumweru 2 amafaranga akaba aruzuye nkajya mu Bwongereza. Gukurikira zira ndoto z'ubuguryi. Big time ball player. Urumva ko uzaba umukinnyi w'igihangange ngo mu Bwongereza wowe? Fail. Are you gonna come back with no? Ese nugera test ikakunanira uzagaruka uvuga ngo iki? And you think I should just give it up for what you do? Ese papa amahirwe mwe nari mfite ngomba kwereka nkakora ibyo ukora. In Mexico. Muri Mexico. Construction. Narubakaga. Ninjoro. Kumanywa nkaza gusukura inzu basambaniramo. Nos to America. Byafashe kubona amafaranga bazana muri Amerika. She walk out. Mama wawe yaradutaye. Kuva yadusigana asigaye mbarera mwese mbitaho. House. And now we have our own business. None tukwaguza imodoka tugiye kugira business yacu. That's how you. Byo bita ubuzima. Umugabo. Papa ubwo n'ubuzima bwawe nimba ari bwo wahisemo bwo gukora gutyo ntago ari ubwanjye. Umuntu wese uje imyaka 18 leta imuhanira icyaha cye. Abafite ubuzima bwe. Rero kubwira umwana ukamushyiramo ibintu byawe wowe wumva ko ari byo ngakwiye gukora. Byo ni ibyakera gusa umwana rwarasima. Yaramaze kubona amafaranga y'abura $2 $400. Uyibonera itiki mujyana. Ni hano twari turi muri hangana. Gasubiyemo inyuma gato. Byo ubwo n'ubuzima bwawe. Not mine. Subganjye. Mwana yirwarira na asima twabibonye aza kwipompa. Katururi biramurenze amafaranga ari kumugeza ku ndoto ze. Yatangiye kureba tuvuye yaratugaruka kuri no dore mu Bwongereza mu byamamare. Gavin abanyamakuru ni benshi. Ubuzima umwana yifuza kubamo harabo baye bagore namwe bagabo. Good day for the club. Uyu munsi mwiza kuri club yacu St James Park ni stade ya Newcastle birazwi. Well, with our setup here at St James's Park. Mwese ndakeka twakwirwa muri stade St James Park. With this. Nejejwe no kumenyesha ko uyu musore twamwakiri muri club yitwa Harris Gavin. Gavin Harris. Winning the leagues are out of sight. Ariko gutsindira iyi shampiyona biragoranye. The rest of the season. Kuko byasaba ko mutsinda ibitego byinshi muri iyi mwanya isigaye. Qualifying for Europe. I think it's essential. Twebwe tuzarangiza shampiyona turi muri ekipe nye ziyoboye tujye murero. Look. Umva. Club has had some problems lately, yeah. Newcastle iyi club nyisanze ifite ibibazo wenda. I'm here now, yeah. Ariko ubu naje banguzi n'umukinnyi w'icyamamare baguze. Wabonye ubuzima umwana ari kwifuza kuba muharaba ubayemo.
I like to win matches. Ngiye nkunda gutsinda imikino simbikora amafaranga cyangwa kwamamara. Hey, boss. The boss. Rebe, abanyamakuru. Yeah. Umukinnyi aragurishijwe. Dore wifuza kubaho nk'abariya byamamare. Do aracyari gukupa. Indoto yazibagiwe zo kujya gukina. Papa yaguze imodoka yambwiye ati ibyo bintu by'amafutuboro umubwira. Umusore ariko ni bogari nuko akennye. Bamucaho bakaroba ariko. Acyana utangiye no kujya ureba abakobwa. Surangiye ubwo. Do. Mwana yagarutse ku kiyede. Agaruka ku ndege. Akomeza ubuzima nyine hari igihe umubyeyi bayifuza kubaho nka ubanza. Do. Padre. Papa wari he? Se fue al monte a comprar una pieza para la camioneta. Yagiye kuzana agapiyese k'imodoka. No necesito oír esto. Ano makuru ngiye kubwira ntayumve. Mukecura kureyo. Urabona? Boleto de tren para San. Iyi ni itike ya gari ya moshi kujyana San Diego. San Diego ni muri Mexico. Boleto muri amafaranga. Iyi ni itike kujyana muri Mexico. Ciudad de México. Muri Mexico. Yego. No puedes volar a Londres desde Los Ángeles. Urabizi ko hano utahategera indege ngo ujye mu Bwongereza. Nta byangombwa ufite. Bano baje nta byangombwa bafite ntabwo yategera indege. Birasaba subire ku ivu. Dentro de una semana. Usigaranye icyumweru kimwe no gukatishije itike y'indege ukajya mu Bwongereza. Amafaranga yakuye. Mi vida. Ubuzima bwanjye bwose narakoze. Rero naragiye nizigama nafashe ku mafaranga nizigamye nkugurira itike y'indege. Nyogo kuwagurishije iki mbwira. Nyirakuru. Yes. Ni ibintu byanjye bya kera nagurishije. Byari bishaje. Do I get a room to myself? Bivuze ngo ngiye kujya nirarana mu cyumba. Ngwino hano ni murumuna we. Umusore nyirakuru yamukatishirije indige iteye. Wacyanaye ko numva wishimye ngo ndagende nduzajya gufasha wo muhaka. Take a shower before you leave. Ako mbere kugenda woga. Bad. Umusura nuka pe abavuye ku ndege. Avuye ku gikwa. Before your father gets. Harya bavuga igikwa cyangwa bavuga igika. Aza kubaza engineer Olivier. Igikwa. I promise God I do everything to help. Ubwo mama wawe yagendaga narahinda avuga nti nzabafasha mwabana mwe. Muba abantu babagabo mu bantu bazima. Nzakora uko nshoboye. This chance. Ano mahirwe yakwiriye Santiago. Gendo yagerageze buri mukecuru azi ibintu byinshi. Muzehe yanze kwizera umwana yibyara ariko nyirakuru amubwiye ati mwana wanjye genda ugerageza no mahirwe. Mukecuru aba yarabonye. Ati so nabyaye n'umuhungu wanjye ubuzima bayeho ndabubona. Rero igeragereze rata. Bidatinze nyuma y'icyumweru umwana aragiye atega indege tayari mu Bwongereza yarahageze. Ngo aje kugerageza amahirwe muri Newcastle. Bamwemereye umukino umwe. Akagerageza. Akitozanya n'abakinnyi bakareba nimba yujuje ibisabwa. Yageze ku kibuga i Kanombe mu Bwongereza. Purpose of your visit? Iki kikuzanye? Excuse me? Wiki? Business or pleasure? Business cyangwa uje mu gutembera? Business. Ko tubona nta business. I play soccer. Nyina football. Football. Mu Bwongereza bavuga football ariko muri Amerika bayita soccer. Arege rero. Je gukina muri Newcastle. Je gukina muri Newcastle. Bahamagaruye. Nawo muri migration. This young man, what your team, Mr. Henderson? Ngaje gukina mu ikipe yawe. Newcastle. Yes, sir. Yego nyekubo. Need all the help we can get. Wana ubufasha bwose bw'abakinnyi turabukeneye ngo tureko dutwari champion ngwino sha baguterere mavuba buri abantu bafana ikipe imwe. Buri ruzinga mureyo ugera ahantu bamubwira ati ndumure ati we bagusinyire vuba ugenda uruwacu. Hallo, dore wa mugabo yifitiye garage. Wanda mubwiye ati nuzo nzakubariza umutoza. Santiago, bino mubwiye ati nuzo nzaguza n'umutoza. We Newcastle niko ndi buyite gatari byo. How do I get to Newcastle? Nigutero ndi bugera muri Newcastle. Newcastle. Atururi. Yeah. Mwana ageze ku kibuga cy'indege ari amakipe ntaga barayo mu mujyi Londres indani rega menshi. Tufata gari ya moshi ahita yerekera. Yeah. Sangarayo mu byaro ya henahe. Iza Manchester usanga n'ubundi ari umujyi. Yeah. Katururi. Urebe filime mwana gari ya moshi dore yamusize. Ageze mu Bwongereza nta mafaranga afite usibye agatike nako famiye yagize irya bakagurisha gasabo bimeze biti yewe no mugabo wakunze impano ye From LA. Let me know you were coming. Kuki wagarutse Los Angeles utambwiye kuje? Okay, then I'm here. Ikingenzi nuko ndi hano ikingenzi nuko ndi. Caught me a bit off guard. That's Usurantunguye nyine. Well, you better stay with me to get settled. Okay. Bino tube tubana rero kugeza igihe nawe uzamara gufatisha. Sibyo?
umugabo yakunze impano y'umwana bino tugende mbe ngucumbikiye kugeza igihe nawe uzashyira ubuzima bwawe ku murongo. You've a lot to learn, Bonnie lad. You mean tunes like Looney Tunes and stuff? Musore ni kirimi cyawo bavuga nta nubwo acyumva neza, hari amaterimi bari gukoresha bikamucanga. Abongereza bafite ukuntu bivugira icyongereza kimeze neza cyane. Umunyamerika akagira utuntu tumujabuka. Njyewe kandi ariho nize. Gerega naho ndi mugenzi w'abanyamerika. Do. Thank you. Murakoze. You live here alone? Aba wenyine. Hey. Well, my daughter you met. Bana nawe mwana wanjye w'umukobwa mwahuye. Nta mugore ugira? She died a couple years ago. Cancer. Ishize imyaka 2 yishwe na kanseri. I'm sorry. Umbabarira. Hey. None. My grandma? Nyogokuru wanjye. She sent you this. Yampaye ino mpano ngo nyikuzanire. Abakecuru nawe urabazi yabunye ngo ugiye gura n'umuntu anigiye gupfunyikira ikintu utamenye icyo ari cyo ngo umunkire. I'm not much of a Catholic. Rero njye ntabwo ndi umukatolike cyane. She thinks you're a good man. Oya gusa nyogokuru kubona nk'umuntu mwiza. Umwana yaje papa watabizi. Aje kugerageza amahirwe y'ubuzima bwe. Aje kubwira umwana ngo ajye kurya asanga umwana yasinziriye abananiwe wa munaniro uw'indege uwo gukubitwa wazankoni zose nubwa mbere menye ryabye no ku gitanda cyiza. Nawe urabizi ibibazo biri hanza mu rukerero umusore yarabyutse. Yo rebe no umusore uri guhiga iterambere rye hamwe mwese mwirwa muhiga ngaho amastudio muri kwikaraga hehe ku bibuga bya football mugerageza kureba ko byibura byazacamo mukomeze muhatane. Nanjye ndacyakomeje nubwo byanze ariko pasiteri yamanuriye ko byibura ngo byenda gukunda. Ngiye nsigaye ngendera ku cyizere pasiteri yamaye icyanjye cyarashize. Amafaranga yansabye nyuma yaho ngo ayo hari ukuntu nyate umusore byuka mu gitondo agakora igihaha arazinduka mu gitondo agakora siporo byabikiriye byacu byinaha kibyuka kiri hangofa jya mu kabari mugakubitana kiri kurwana abandi bana urababona babyuka bakora siporo abandi bana mwana yaje kugerageza amahirwe y'ubuzima arabizaza ukuntu ubukene buryana ntago yazana imiteto abonye amahirwe buri muntu agukubisa amahirwe ati ngwino ugerageze hano ikintu cyeka ko ushoboye gishobora kuguhindurira ubuzima icyo kintu ugomba kuba uri seriye ntago waryama yabyutse akora igihaha ateje atanagera mu myitozo agakubitana na babahashyi bameze nka ba Kimenyi ba Faustin Usengimana bafite n'ubugome bafite igihaha baretse itabi basigaye bafite igihaha ugasanga bagukubisa ibintu by'amatakere narinzi gukora mu bintu bya football nabisoje kera nza kwikorera amamodoka ngiye nkora amamodoka turayakanika. There'll not be anyone at the club till 10 o'clock. Paka saa yine iyo zigeze nta muntu uri ku kibuga. Yourself something to eat. Banza ugiye kurya saa yine bari kuza kugera ku kibuga bitozanye n'abandi ufite amafaranga wapi. I'm okay. Akomeze neza agashaka uruhanya. It's okay. Oya nta kibazo. Take it. Yafate yamuye amafaranga agiye kurya. Ibaze n'ugukubita n'umuntu agakunda impano yawe akavuga ati uyu mwana impano iri gupfa ubusa akayimenamo n'amafaranga basi agire n'abandi babona kurenze. Umusore yaje hano Bwongereza ari kugenda kubitana na baro y'abana arabanza ayikore utuntu tw'utumanye we wadoye baro yacu do kora utuntu do nyamara urarenze umusore menya akora muri circus mwakire n'abana ni mu Bwongereza. Some of the players have a problem with Gavin Harris. Abandi bakinnyi numvisha avuga ngo Gavin bafite ikibazo ntago bamwemera. Gavin Harris ni wa mukinnyi waguzwe muri Newcastle. I think he's better playing on the inside. Ariko umusore yo gukinamo hagati nibyo bikora. He gets lost out wide. Gusa nanone yarakaye yica umukino. Bari kuganira mu Bwongereza bakunda football. Ora reba iki.
n'abahuriga. You're talking about bari kuvuga kuri soccer? No. Oya. Football? Football. Yego. Wumvisha indimi zigenda zitandukanira soccer na football. Angeles? Genurutse Los Angeles. Charlize Theron. Charlize Theron uramuzi se? Charlize Theron akina amafilimi. Ni umukobwa mwiza ariko ubu ni umugore ukuze. United. Naje kugerageza amahirwe muri Newcastle. Oh, genius lad. Kokos. Maybe today actually. Uyu munsi ndajya kugerageza amahirwe yanjye. Black pudding so. Ukaba uri kurya ibyo bintu. What is it exactly? Ubundi si bini biki? Wanna know? Wepfa kubiryo utitaye ibyo ari byo tu. Urebe. Football's a religion up here. In London, you've got any number of teams. Ati football hano muri Londres cyase mu Bwongereza ibimeze nka hari amadini. Glasgow's got two. Hari za Glasgow Rangers, hari za ngo za Liverpool kugenda mu Bwongereza bafite amakipe y'abantu banayipfira iyo kipe. Yageze hano abona stade. Stade arayibona. Right, St. James Park. Sibyora. Eric Dornhelm. Mr. Dornhelm. Eric Dornhelm. Intimidating. Make sure you look him in the eye. Ure mu maso ntagutera ubwoba ni umutozo w'ikipe nagukange. Be my feet. Mr. Dornhelm. Mr. Dornhelm. Glenn Foy. Bangita Glenn Foy uranyibuka. Young man I was telling you about. You know umusore nakubwiraga. From Los Angeles. Aturutse Los Angeles. Santiago Munez. Yitwa Santiago Munez. What was this? Twabivuganye ryari kuzanzanira umukinnyi. When I phoned you in the middle of the night naraguhamagaye mu gicuku ryamye to give him a trial. Uransezeranya kuzamuha umukino ukamugerageza. Bakira buritse icyamamare kiraje. Turaba star ukuntu yinjira ariko mu kibuga. Amamodoka meza ku gakapuka ku myambaro kuve muri Hopline Sport. An expensive one. Ndabizi ufite isaha ihenze. And that's the same. Isanga aho uziye mu kibuga muri Tizi. Dropping a shirt off for a sick kid in hospital. Nabanje gushyira umwana mu bitara gashati turifotozanya ka jeze yanjye. A really good photo. Ahubwo nibagiwe kamera ngo bamfotore. There are 6 journalists inside waiting. Abanyamakuru 16 bagutegereje iminota irenga 15. Injira. Ni umukinnyi w'umusitari wamwita Harris Gavin. Serves. Bano mbega babayeho indoto zuriya mwana. Hari abantu ngo babayeho indoto zacu. Where do you play? Los Angeles. Harya nakinaga muri Los Angeles. Ndavuga umwanya ukina mu kibuga. For my team I play up front. Ubundi nakinaga imbere mu bataka. That way I see more of the ball. Ariko ngiye nkunda gukina mu bo hagati nibwo nibonera baro neza. Get him over to the training ground. Okay, mujyane mu kibuga abandi bakoreramo tize turebe ubundi icyo ashoboye. Uyu mugabo ameze nk'uri guhatiriza umutoza nibukaga n'ibyo bintu. Katururi. Bagerageza umwana. Bahise bakata inyuma ya stade, umwana amuzane aho bitoreza stade nkuru ntago ariyo baza gukoreramo imyitozo. Bafite ibindi bibuga bakoreramo tize. Katururi. Umwana ageze mu Bwongereza. Bamuhaye amahirwe amwe ngakorane tize n'ikipe barebe wagwana. Arabanza gutama akagodiyo keza cyane. Ukeneye godiyo nziza gera muri Hopline Sport. Ibikoresho bya sport gusa uyu mwana arwaye sima sima ahita yisha pompe. How you feeling, son? Urumva umeze ute mwana muto? Okay, good. Braithwaite. Bahita Mark Braithwaite. I've been a friend of Glenn since he was a player here. Uriya mugabo akuzanye Glenn ni inshuti yanjye kuva nawe agikina football twarakinanaga. I'm not sir. I'm coach. Jewe nyita coach. That's who's going to be watching you today. All right? Boss wacu mukuru araza kuba ari kukureba. Cyase nagiye gukora tize. Gwino. I'll be fine. Biramera neza sabara banga umuntu yibita bafitemo nakantu k'ubwoba. Nagatayito. Do binjira ikibuga. Umwana arahageze. Aje muri babahashi babigize umwuga b'abagome. Mu bikoko. Field on the right, okay. Umwana arajya hagati mu hagati. No, swat in behind him there. Okay. Urabona wakurya? Gavin ni cyamure wa mukinyije wundi uretse kugura amafaranga menshi mu ikipe. Eddie! Wesohoka sha, busotse ari umwana ugiye kwinjira. Okay, pal. Swap bibs with him. Nabizi umusore ugiye kwinjira. Ukora uko ushoboye. Umwana yinjira mu kibuga, yinjiye mu bahashyi. Babagumi. Pal, who's a mope? Iki cyane uzanye ni Jais. BJ, avuye muri Mexico mu mworohere mu mutware gahoro. Saa turamwitaho. Umwana yinjira ikibuga. Sima abagome ba Faustin baba barababaye aricyo kibatunze. Kimenye agomba gutahana rasiyo urumva ubugoma bafite n'amata ya Miguel buriye mu kibuga urumva ibintu gukorera. Urabe baba bari seriye umwana aje mu bahashyi babaribwe. Urabe toza mukuru na wava yazareba uyu mwana bazanye ni muntu ki.
wa mugabo musaba imwanya ari hano we umwana nawe mumuhe baro umushyira mu mukino umwana bamuha baro gikora kuri baro kimenya mutamotakere ya danje yakubwiye ngo bano nabahashyi b'abagumi agaruka kuza gukinira ku myanya yabo abazi ko icyana kije muri tize ejo gishobora kukurisha benshi urebe kubita akagarinca kurobera umukinnyi w'icyamamare barakurobye man urebe uyu kureba umutoza akabonye ako kantu ntago akabonye kibara ngo avuge ngo umwana ararenze atangiye gutera utuntu tw'utumarinyeri tera baro bamutamo ajya mu byondo turashize urebe umwana biri kumunanira kubita amajido bari kumukina sinabyaye bano babakorera amafaranga menshi mu nceri icyane iyo bakizanye kuri buvuga ati iki ngiki ejo kiranjyana mwanya kirankira ku gatebe bagukumira rero bigishyushye ku buryo nawe uzabacengeramo koko wiyushye kuya nimba ko kuri nubacengeramo umwana amahirwe bari bamuhaye dore ngo ziramwumiraho Nyagasani oya mureke uwo mwana atera iyo kufura turebe ukuntu atera kufura we hano hari umutoza uri kugerageza kumuha byibura amahirwe yose ashoboka bamuhaye kufura azayitere byibura barebe ko ari icyo byatanga gukina n'abakinnyi bakuru barenze ugiye gutera kufura nyerera mu byondo biri hano kubera n'ubugodiyo bwa make aba yambaye wapi byibura ntago yambaye godiyo yaguze muri Hoplane Sport amusa bye bye subira muri Mexico Santiago shajya koga tu genda uyogera usubire ku cyangwa ibintu birekera ababaya hari abantu baba ari abaribwa kubitagena byarage byarakaye byaya nike bari abantu bariwe umwana ibintu bamukoreye bazigura mu kibuga na cya Emabure nawe uramuzi ibintu bakoreye umwana yahise azinga kabisa ni ukuzinga ugasubira aho waturutse biba byanze ingagari buriya niziguha amahirwe ashobora kuba wazemeza bikagutunga cyangwa ingagari ikakubwira ati duhure uwo mushinga uwunganirize numve ko ngutama ibiceri jya urara uteguye umwana byanze My legs wouldn't do what my brain was. Amaguru yanjye ibyo ubwonko bwawe yabwiraga gukora si byo yakoraga. Ariko ejo bizagenda neza mu myitozo. It's not going to be tomorrow, Santiago. Santiago ejo nta wundi mwanya bazaguha. Amahirwe yawe yaraya gusa. Injira mu modoka utahe. Ati umwana arazi ko menye bazakomeza bamugerageza ati amahirwe yawe yaraya gusa y'uyu munsi. Bya bindi bavuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Katururi kandi ubwo nyirakuru yagurishije agasambu kugira ngo umwana abone itike imujyana mu Bwongereza. Ubundi ikintu kigora no kubona amahirwe nkayo ngo bakugerageze uhure n'abari abakiri. Papa wanjye yajya gatekereza ko abantu bari mu moko bafite umwanya wabo mu buzima ko umuntu agomba gukora akagaburira famiye ye iby'uwo munsi ubundi agapfa. And it's foolish to think otherwise. Nari ikigori gutekereza ko nabi cyamamare muri football. Nakoze akazi nk'ako papa akora. Atari papa yambwiye kuri mu buzima ati abantu babereyeho gukora akazi bakarya bakagaburira n'ababo arutse ukagira bagapfa bagataha batarakoze ibintu bya danje nyine. Barakwereka uyu mugabo yumvisha uriya mwana mubabaje aza hano hana bakire bahurira Mr. Dornhelm. Ngahanga imfura ziteranira niko ibigabo bisigaye bijya mu kabari bikabwira abagore umugabo wakutashye saa 9 wari uri he ngo nari ndahe imfura ziteranira ubwo ni mu kabari. Speeches, this distraction is not welcome. Turi mu kandi kazi uje kuturangaza. Be here. Iyo unyitaba telefone zanjye sene kuba ndi hano yaje kureba wa mutozo wa Newcastle. Santiago Munez. Nagira ngo tuganire ku mwana nakoresha kare witwa Santiago Munez. Yicara hano kuri kiyo umutoza akomeje kumutesha umutwe. Uriya mwana yakuriye mu bukene mu bihe bigoranye. Skill with the ball. Uburyo bwonyine bwamukura mu bukene famiye ye. 1000 miles on my seas. Football. Umwana yagenze mayero zirenga 6,000 mu ndege. Bucya mu gitondo mushyira mu kibuga naniwe indege umunaniro ataruhutse. Aho yakiniraga nta byondo bibayo. I saw him flat on his ass most. Mu kibuga namubonye aryamye hasi gusa. Hari akantu yakoze kameze nk'amaji mu kibuga. We took the ball on the bounce. Yafashe baro aroba umukinnyi akantu. Took it down. I saw it. Nakabonye gakoryo yakoze nakabonye.
Looks good. I hear they do you well here. Ewana murasa neza mumeze neza ndakeka no bafashe neza. The scout. Gira umuscouting gushakira abakinnyi. Whole time on muddy days. Namaraga iminsi ndi mu kibuga. Clogging the shite out of each other and cyuzuye ibyondo n'imvura ndi kureba impano z'abana. Along and lift your heart. Ukabona match ya munani neza ariko ukaza kubona arakana. Koze kamwe gusa. Kakagutungura ukabona ko umuntu abonye amahirwe yabikora. Give him a month. Uriya mwana mbabarira umweseye ukwezi. Kubiteka tryout ku kwezi. Giye gusabira umwana sinzi ko bakumuhariko. Ko bamugerageza ukwezi akorana imyitozo n'abakinnyi. Bundi niko bigendana n'abakinnyi benshi ujye kubona ukabona ngo yavuye inaha mu Rwanda ngo yabonye ikipe hanze kumbe yaragiye mwigeragezwa bakamukubita nk'amezi nk'atanu atandatu akirana n'abo bakinnyi ukazabona aragarutse kata se kipe kontarisi irangira wapi hari igihe bari mwigeragezwa hanze bibaho naho ubonye kubisa umwaka ibiri uba yararenze igeragezwa yaratambutse. She found all my yesterdays. Ndabona uri kureba ejo hahise hanjye. Looking. Ndi kureba. The scrapbook. Ndaya mu bitabo by'umugabo nawe yahoze n'umukinnyi. You were a major league player. Tigeze umbwira ko ari umukinnyi uhambaye mu irushanwa. Well, not for as long as I'd have liked. Ntago nabimazemo igihe kinini ariko ndi umuhatari. Why? Kubera iki? Got an injury. Narafunitse. Mu ivi. Look at that. Shorts were shorter, hair was longer. Urabona nari mugufi, imisatsi ari mugufi. In a year either. Ntago ndi umukinnyi wahembwe n'amafaranga menshi ngo njye ninjiza $8,000,000 ku mwaka. Heroes. Footballers have always been heroes, even in my father's day when they were earning £8 a week and working down the mine at the same time. Football abantu binatuyifata nk'abantu bayikina baba ari intwari. Aracyafite na jersey yagikina muri Newcastle. I cannot accept. Ntago nayemera. I'm not giving it to you. Ntago nyiguhaye. Try it on. Yambare gusa ntago nyiguhaye wakikora icyo cyari kize ngo arayigihaye. What's the point? Kuyambara se byamarira iki? Well, you've got a month's trial. Baguhaye ukwezi kwa trial. Nyagasani umwana byaramurenze. Byaramurenze umwana uruzike agiye gusubira iwabo muri Amerika. Granny again. Ahubwo hamagaranye gukura umubwire kutakije. Umwana byaramurenze. Ari igihuru n'umuntu ukagira ngo ni Imana yamugutumyeho. Umugabo yamugigiriye bamukubise ukwezi. Byuka mu gitondo yitozanya na bya bihashi byaye maburi. Bya bikoko. Ni Santiago Muneza. Avuye muri Mexico. Los Angeles ntumvuye. Before this day is done, the one Dore ko umunsi urangira. Okay. Mwese abanza bamenya bo muri bo mumenyane nawe mwana umufashe aya namahirwe adasanzwe. Kugukubita ukwezi ukitozanya n'abandi bakinnyi. Ewana urufite impano bwabwo baba bwashize. Icyo gihe waba winaniwe. Rebe durutuntu kutumarinyera ariko abahashi. Do. Mwana ari kwitozanya na bya bikoko. Filime. Yo. Baye mabure. Barage. Harya ni bande bandi. Ba Fosite. Come on, Santiago! Abakinnyi benshi rega mba nibuke namaniga yanjye anagura bonema. Bebe. Mwana akomeje imyitozo. You like it? Gave me a shit. Nigeze kujya muri Mexico rimwe ariko haranuka ukuntu baba muserereza. Arebye abona ikipe y'abakuru. Abona amabastari gusa. Bano bakina muri rizavu bwabo kipe nyine mu bwa munsi. Dore ibyamamare yabonye abastari arumirwa. Abo mu ikipe umunsi umwe nawe ariko apana uyu munsi. Umunsi umwe nawe bari abakuru ushobora kuzabisangamo. Yaje hano. Thank you. Yaje gutanga umusarani kwa muganga. Bagomba no kugupima bakareba nimba ubuzima bwawe buhagaze neza. Apana umuntu uzaza yakina umukino akagwa mu kibuga akabapfiraho. Kugira ukine nyine ugomba kuba ufite ubuzima bumeze neza. Hana biramwirirwamo muri kwiyandarika, mu biyoga, mu bitabi, mu maninja. Barangiza ngo ejo nubona gateste hanze uzagatsinda. Ndabwira abakinnyi. Urebe. Yeah. It may be a little high. Umuvuduko wanjye w'amaraso uri hejuru. Why is that? Kubera iki? Well, because you are so close in. Kubera ko wanyegereye kandi ukabona humura neza bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso ujya hejuru. Kandi nsanzwe ndi muzima. Oya biri normal. Amaraso yawe ari normal. The club doctor? No, I'm not. Niwe muganga wa club yacu se. Club ubwo niwumva club nyine umenye ko ari ikipe. Paperwork. Yeah. Ari papuro ugomba kuzuzaho. So I didn't understand. Hari amagambo ntari kumva yanditse kuri iki gipapuro. Okay. Like what? Nkayahi. No mukobwa. Like N'iri jambo. That's cardiovascular. Ibyo ni cardiovascular. Nibijyanye n'umutima n'ibibazo by'umutima. Aga materime nkari yabayaza. Naho binose. Respiratory. Respiratory. Problems with your lungs or bijyanye n'ibihaha nyine
by'ubuhumekero. Uyu mwana ntago yize, wibuke yavuye muri Mexico itajya mu bintu byo gukupa no guterura ibintu, ntago wamurenganye ko mwe muri kumva mubizi. Ega mwakandagiye mu ishuri, impamvu mukunda na filime zanjye muvuga ati Ruki ntabishya yize neza. What's your name? Witwa nde? Nurse Hamison. Nitwa Nurse Hamison. Your first name? Izina ryawe rya mbere. You don't need to know. Ntabwo ukwiye kurimenya. You don't need to know where I live. Ntabwo ukwiye kumenya aho mba. Sign is or what I'm doing. Cyangwa igihe nzira mu kazi cyangwa kuwa gatandatu n'ijoro icyo nkora naruhutse. Oh, really? I don't like needles. Ngiye gufata amaraso n'inshinge. But you have a tattoo or ufite tattoo. Transfer? Binibiki. Those are anything. Iyi ni tattoo y'amagatsiko k'amabandi nabagamo. Not anymore. Gusa ubusinyima muri ako gatsiko. There's only 3 ways to get out of a hari uburyo butatu bugukura mu gatsiko k'amabandi. Ni gereza iyo ufunzwe, you have a grandmother who kicks some sense into you. Cyangwa iyo bagukomerekeje, cyangwa iyo nyogokuru wawe agukubisa akakubwira ati wacyane biva muri iyo mico mibi ugaruke mu rugo. We ni nyirakuru wamukubisa mukura mu dutsiko tw'amabandi. Hari urwana rero rukiri ruto rugashaka kwigira ikirara, utangiye kunywa ibitabi rujya mu marigara n'ibiyoga. Do! Takare! Bakinnyi bane bafite akantu k'ubugome. Ako wa mujinga we mwari mu myitozo ikisiki. Do! Giye kurwana. Rebe. Mureke mwana uriye. Abakinnyi bakuru batangiye guhohotera umwana mu myitozo. Bibaho ishyamba n'ahantu ritaba, ntujya wumva binase ngo bararogana ngo ngo yerera mukubisa ikiboro ngo mwivi hajyamo iki. A month? Bagwaye kwezi. That's not long. Hago bagwaye igihe kinini. 6. Giye bamaye amezi 6 yo kugerageza. Tranmere Rovers before this. They signed. Ako mbere nabaga muri Tranmere Rovers. Yeah. How's it going? Nezote. Early days. Baje kurya. It's Gavin Harris. Gavin Harris. They just signed him for £8 million. Yaguzwe miliyoni 8 z'amayero. Hugh McGowan's 33 and Hugh McGowan afite imyaka 33. Leg have not played for the first. Niyo mpamvu ubonaga kuvunira gufitiye ishyari, arashaje, wari kugenda ava mu kazi. Kid on the block, son. Bize umukinnyi utangiye kugera muri 30 na biri kugenda ava mu kibuga. Hey. You know, most players they're selfish. Abakinnyi benshi nanjye ndimo. Within themselves, they play to their bakina batirekuye neza. Their weaknesses. Kugira ngo batagaragaza intege nke zabo. The great players, the ones ariko umukinnyi w'umuhanga. Take risks because akoresha ubumenyi afite, agakina uko abonye kose akirekura, agakoresha ubwenge bwe. Yaba ari amadefu mukayabona, yaba ari n'ibyo ashoboye mukabibona. They control the ball doesn't control. Abakinnyi b'abahanga bakontorora baro ntago ari bakontorora. Look at this. Reba bino. 2 jackets and a ball. Amajaketi abiri na baro nicyo kintu cyonyine ukeneye na. Hari ubukonje. Baza muri gym. Umwana arakora gym. Aba yimenyereye yirirwaga kugikwa, yirirwa terura, agakora ya myitozo akinira umurenge, bitandukanye n'aba bahashyi babyukira mu kibuga b'abagome. Barakaye. Bigaburira imiryango. Bakeneye amamodoka arenze yanakwica. Inazamura bimuvuna, ariko uterura ibiro 5, ushyiraho ibiro 50. Kahita umenya ko uwo muntu nimuhurira mu kibuge mabura zakwica. Nuko kwica nta mikino. Do hano hari n'undi mugenzi ariko nawe w'umujangwe ubona ko bameze kimwe nta gatege. I could show you the town. Ijoro naza kuzengurutsa umujyi nkakwereka. Go clubbing. Tukajya no muri club tukabyina. Women. Tukajya mu nzoga n'abagore. Umve umwana ukiri mu myitozo. Urebe ikintu kigiye gituma abakinnyi benshi bagaruka imyitozo yabananiye. Ahuye n'undi mukinnyi. How old do you have to be here? None sano bisaba imyaka ingahe kugira ngo umuntu ajye mu kabari? 11. Sha imyaka 11 utangira kunywa. Muri Amerika kwinjira mu kabari bisaba uje imyaka 21. Hano ni 18. Mu Bwongereza kirarashaka mu Bwongereza ngo n'umwana w'imyaka 11 se ko yemerewe kwitamo. Ko ndabeshya hano se ko nibuka ko mu rugo bansomyaga ufite nk'ine 3. Ngo utazabimbwa. Oh, listen Elvis, I'm with the club too, you know. Sasa yabonye cyamara bita Gavin ubaza binjira muri club. We nanjye dukina muri club imwe ntago tukuzi. Icyamamare ni wa mugenzi w'icyamamare yashinje. Yarebye wona muforomokazi. Nurse Hamison. Nurse Hamison. Bonye icyamamare ukuntu kinjira muri club ariko. Washa muri clubs. It's full of clubness. Aho ngaho harimo abanyamyiryo benshi. We're going to Spyglass. Twebwe twigire mu kabari ku kiranguzo kuri Rikastoni wo hacu. Ibyo bintu by'amakarabu ntago tubyemera. Yakoze nanjye nikomeza. Atari kuri botike niyicariye ku gafuka k'umuceri n'abandi basaza bo muri karitsiye. Karabu. Ngo Gisenyi iminsi 3. Spin.
I'm from Merseyside. Lee, and Merseyside. What are you two doing? Bahise basohoka n'abakobwa harimo umwe muforomokazi. Umwana atangiye kujya mu Play for Newcastle. dukinira Newcastle. Baracyari mu isuzuma ariko bari kujya gutereta babeshya ngo barayikinira. Kandi itarabemerera. Bano baracyari muri reserve bubaritse. Well, as long as you're mired in mediocrity, pet, you're in with a chance. Mupfa kuba mutaragera mu ikipe neza ubu ngubu mufite amahirwe uvuze ngo iki? Don't become something you're not. Aravuze ngo nimuzahinduke nimumara kugera mu ikipe neza mutazahinduka aho mutari kuva nagira n'ubuzima bwanjye bwarahindutse. Stay with a dad on a dole and a mum on a booze. Changes is fine with me. Yavuga ukuntu papa ababyeyi barabasinzi cyane ubu ngubu ngiye niyo nahinduka nabamindutse neza ntabaye nk'ababyeyi banjye. You had fungus behind a bit. We nabonye ku gikumwe cyawe cy'akaguru ufiteho ibibazo bikomeye. Cyarahengamye. Yarwaye ibimeme. You must see the whole team. Ariko menya ikipe yose kubera umuforomo wayo warayibonye yambaye ubusa. No, I'm not going to ask who has the biggest. Ntabwo nshaka kubaza umukinnyi n'ubundi ufite uburebure bunini kurusha abandi. Who has the small? Ahubwo mbwira ni we mukinnyi wabonye mu bakinnyi dukinana mugufi ya kurusha abandi ubwo namwe murabyumva. Kuri ya muforomo ngo bose babona bambaye ubusa. Agiye kubavura. Umve. Do. Umyitozo. Mwana afata bara imanuka umutoza reba. Mwana afata bara afite utuntu akora. We pasi. Pasi baro wacana we. Mwana naga pasi amanuka na bara. Pasi wacana we. Barayinda bayimwaka. You pass the ball, man. Kuki udapasa mwana? Hey, Mel. We. Buretse. Munez. Come here. Wera nkubwire. Ibyo kwikubira baro biriya ntago bibaho. Hey lads, over here. Come on, gather round. We mwese mujye ku ruhande. That's it. Umva. Give me 5 minutes. Memo mai minota 5 yonyine bo baganiriza. Umva. So, Rero. when I say go, Nivuga ngo genda. I want you to run. Ndagira ngo wirukanka uko ushoboye utsinde igitego. Yeah. Yego. Aragenda, wihita atera baro. Umutoza. Come back. Imutanga yo datsinze igitego. Garuka. Babonye adapasa. Again. Nanone. Sore rukanka batera baro. Bebe. Iramusiga ijya mu izamu atari utsinze igitego. Aragaruka. What did you learn? Wiziki. That you can score from halfway. Ko ushobora gutsinda uri kure. Oya. That the ball can travel faster than Ko baro yagusiga ahubwo we ugenda gahoro bari kihuta. possible. Niyo mpamvu dupasanya kugira ngo baro yihute kuko utahagera vuba. None of them show. Hano dukina turi ikipe dushyize hamwe. It's more important than the one at the back. Niyo mpamvu izina ryanditse imbere kuri jeze riba riruta izina ryanditse inyuma kuri jeze. Uyu magambo muyumve cyane cyane abakinnyi. Ati tugomba gupasanya ntago dukina ari umuntu umwe. Ati niyo mpamvu izina ryanditse imbere riba riruta izina ryanditse inyuma. Nimba ubona Real Madrid izina Real Madrid ryanditse imbere. Uri kumva none izina wenda ry'umukinnyi Ronaldo n'urugero rikaba ryanditse inyuma. Ati izina ryanditse imbere riruta riri inyuma. Hari umukinnyi wamubonye afite ipompo wa wundi umwanga. Ipompo yasima kandi yari yarabihishe. Ati izina riri imbere kuri jeze riba riruta riri inyuma. Newcastle United, only 3 games left this season. Newcastle ikaba isigaje imikino 3 yonyine muri iyi season. All the riches that goes with. Turemeze bite dore match yagiye kuba. Starting today. Kibuga neza nyirizina. Yeah. Yeah. Oh man. Never an easy team to be. Mwana yaje muri stade. Gwe nagarafatisha nukuba yicaye mu bo hejuru. Yeah. Aje St James Park. Ya stade. Oh friends, I'll call you back. Ndi kumwe na Sherry wa Gavin ndaguhamagara nyuma. Uyu ni umu agent umugurisha abakinnyi. Ngo ndi kumwe na Sherry wa Gavin Harris. Wambukinnyi baguze miliyoni 8 z'amayero. Umva bari icyamamare. Katurori. Mwana yaje kwicara mu bafana. Abanza nereba abafana b'ikipe ari kugerageza amahirwe arebe ko nawazisanga. Uramona Alan Shearer ariko. Icyo gihe yabaga ari muri Newcastle. Newcastle buri yagize abakinnyi barenze. Yeah. 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 Do. How's that possible? Yeah. Bari bakinnye na Chelsea. Bakinnye na Chelsea. Lampard dore Lampard. Simuberetse. Lampard icyo gihe yari ameze nabi cyane dore Alan Shearer. Meze nabi cyane. Rabe. Gavin Harris. Yeah. Biranga.
urebe. Well, for all their possession, you have to say that Newcastle haven't yet created one. Ikigaragara Newcastle n'amahirwe n'amakirabone kuba yakwigaragaza neza. Staging. High by a brilliant sense of position. Uriya muginga ntazi gukina. Afite ikihe kibazo n'amafaranga twamuguze. He's playing hurt. Wabona yavunitse. Iriya ni hangofa babyaraye mu mayuga. Ariko zika abafana bose bo kwisa ari bamwe. Uriya muginga amafaranga twamuguze nta musore gutana. Wabona yavunitse ngo reka iriya ni hangofa. Kwereka mutubari nk'ibisanzwe hirya no hino ku isi match yabaye abahiye. It is another injury. They've already got several walking out there. Katururi. Big kicks for the far close to the corners. Wait a second. It's Gavin Harris. Ese Gavin Harris niwe basoye wa mukinnyi yoguzwe menshi. Jewe cyamamare muransoye. Yego musore wa muginga. Nubundi twamuguza y'ubusa yapfuye ubusa bagasanura bazi. Iyo bari gufana bafite umunwa na barugangura. Katururi. Kigiye Newcastle yari imeze neza na Michael Owen ariyo bakinamo. Hey. Only 5 minutes left. Babom Song nabibuka. Though Chelsea still have the upper hand. Nanone Chelsea urabona ko ikiri hejuru yoboye. Do. Igitego cyarinjiye uwo munsi. Patrick Kluivert ashizemo igitego. Patrick Kluivert nawe muramuzi icyo gihe hit yari afite. Nawe yakiniye Newcastle kugira umenye ukuntu ikipe yari imeze neza. Ubusinzi nimba ikimeze neza. Gusa icyo gihe yari ikabije. Evening, Mr. Donnell. Right, Arya JJ Okocho ntiyakiniraga Newcastle. Nyamaze. Katururi. Happy. Hey. Umwana yaje mu kibuga komeza kwitoza. Umutoza aramubona umwana afite amavuta. Umwana ageze hano. Abona kuri liste ya Rizafu. Yibonaho. Yibona mu ikipe ya Rizafu bamaze kumwe bivuze ngo yarenze kweseya. Yatambutse yarenze isuzuma. Byaramurenze. Yagiye muri Rizafu. Rizafu ni ya kipe nyine biraho ikurikira ikipe nkuru. Ntabwo uri mu basimbura. Uri mu yindi kipe ariko ku buryo yagize ikibazo kiba. Wahituza utabara. Ariko ntabwo uri no mu basimbura b'ikipe ya mbere. The bosses mean to well. Uzuru byabaye. Nagiye mu ikipe ya kabiri yesa kumenyesha makuru wa muforomokazi. Mwana ukina Newcastle. Ewana nsinyira hano mu Bwongereza bakunda football ngo bayifata nk'idini umuntu aba yarakubisemo inda. Nsinyira hano mwana ubwo ndabize ejo uzaburi icyamamare. Autograph soon, you know. Babidatinze abantu bazajya gusaba autograph. I mean, what is your problem with football? Hari ikibazo ufitanye na football. I don't have a problem. Football nta kibazo nyifiteho. It's fame I have a problem with. Ahubwo ukwamamara nibyo mfite ikibazo. He was in a rock band. Papa wanjye yarimbaga muri band ya rock. Away. Would I know him? Aza gusiga ngiye na mama dufite imyaka 3 Anyway, the point is, some of the players remind me of him. Rero abakinnyi bamaze kuba ibyamamare banyibutsa papa. They're nice, uncomplicated guys, and then Ijye ubona abana beza abakinnyi. rich assholes who walk. Babidatinze babona amafaranga bakaba nk'ibigoryi bakaba basinzi bagata n'imiryango yabo. Numukobwa nicyo avuga ati byamamare byinshi niko bimera iyo bimaze kubona amafaranga n'ubwamamare. Why? What happened? My father never talks about it. Je papa wanje rero agare wansize narubwo ajya mbwira impamvu ahubwo mama yadutaye. Yarari kumubwira ko papa yabutaye umusore narubwira ati none utwe ni mama wadutaye. Bura ntagara abagabo bananiranye gusa n'abagore barananiranye kandi bo kwisi yose n'abagabo bo kwisi yose. Nta numwe bari mu bicyari mwiza. Love that game. Uriya mukino ndawukunda. Football ndayikunda ari kumwe n'wa muforomokazi. Sundays after church I'd play and all I hoped was a one-day football could be my whole life. Buri munsi yo najyaga ku cyumweru gusenga nasengaga Imana ngo Mana uzamfashe akazi nzakora mu buzima bwanjye azaba ari football. You have to ask the saints. Birakunda se iyo bisabye abatagatifu. Umwana ni umukatolike. Burning tell him, Grandma. Yego kutamubwira. Contarme qué? Ambwira iki? Ni papa mu rugo. Me llamo Santiago. Santiago yampamagaye uyu munsi. Se le estaba muy feliz. Numvaga yishimye cyane. Tell him about the game. Mubwira ariko n'iby'umukino. Jugará mañana por la noche. Ejo afite umukino n'injoro azakina. Serva. Azakinira reserve team. Ikipe ya reserve. Solo 3 semanas. Nyuma y'ibyumweru bitatu gusa agiye muri test. Bahise bamwemerera kuri yarenze test ubwo yabaye umukinnyi nyine.
¿Por qué tendría que...? Mwana agiye nk'igisamba atansezeye. Urumva nabyita ibyo bintu by'amafuti bye ngo bya football. Iyo utaratangira gutahana agafuka k'umuceri. Baba bakikubaza ati se ikintu kireshya nkawe iri joro uvuye he bagutuka bakubwira nabi. Ariko sigarasiyo n'ibicero urebe se. So we're going to give him a run. Ngo batangira bati ya miziki yanyuze ko burya courage sha. Tracking the number 8 is a slippery bugger. Bano batangira kubabwira uraza kuri ku 8. Jamie, I want you to slot in behind the 2 strikers. Umva weho ndaza gushaka inyuma y'abataka babiri. Kids are playing football. Nimuze gupanika turi gukina football ni bisanzwe. Umutoza umusore ari muri reserve kandi uyu munsi afite match. Katururi. Umusore akura yipompo, pompo iramucika, abakinnyi bahita bayito. Barayikandagira abagenzi batazana baryana liste. Atazana baryana liste. Aimable yisakandagira ipompo ye. Kandi kujya mu kibuga udafite ipompo ni ikibazo gikomeye. Wirwarira si mutabanje kwipompa. Katururi. Newcastle reserve game rero yahuje Man City ndetse na Newcastle. Bari bahuye na Manchester United ariko zombi ni reserve. Katururi. Bano barari umwana bamuye amahirwe bamurebe barebe icyo ashoboye. Mu myitozo ho yaraba confirmye pe bamugeje no muri match ya mbere. Niyo match ya mbere ateye umwana afata baro nta myuka afite atipompye. Arwaya sima ntago yipompye. Yo. What's wrong? Ura musore afite ikihe kibazo n'umutozo wo mu ikipe nkuru. Sinzi. Dore guseba. Hano hari abana bari kumyuka koko. Bibisimba. Ukazana imikino ngo nago wipompye ngo ufite agahaha gato. Turore. Mwana arwaye sima. Ntagihaha biranga. Dore abana bamani bagenzi batangira kumukubita inkokora. Nyagasani. Sora fata baro nta stamina. Urana we n'umukiryi we. Kandi yaraye mu bakobwa n'inzoga. Katururi. Umeze neza. Katururi. I think that's enough. Biriya tweretse birahagije. Biriya birahagije pe. Bari bamugira iki. Dore undi mwashi kuritaguruka gaza musimbure. Ubonye swa gahagurukanye. Dore umwirabura waravuye muri Afrika afite ubugome. Yafashe iyo baro ndanayimena. Ara nta mikino ibihari mu nceri. Abarakazi kinjiza amafaranga menshi. Football yizi mu Bwongereza ndetse no ku isi yose nta mikino ibihari. Kuzana umuteto. Nawe yarebye abatoza ubona arabatengushye ara ntago wabarenganya. Nta kintu wakongera no kuza usaba uvuga. Yo. What's the matter, you hot? Ikibazo cyakomeretse. Been out in town. Nari nasohotse umujyi niyo mpamvu mva kubeshya. Is there something you want to tell me, son? Haba hari ikintu ushaka kumbwira musore ufite ikihe kibazo? Nanone kuvuga ngo urwaye asima menya bishobora kuba ikibazo. Okay. Sawa. I don't know, Sandy. Simbizi Sandy. You've got the skill. Ndabizi ufite ubwenge pe n'ubushobozi. Maybe you don't have the pace or the stamina for the English game. Icyubura nukwiyumvamo cyangwa se ukaba nta stamina ufite zo gukina shampiyona y'Ubwongereza. Fata icyo usubire Los Angeles. Muri umukinnyi ashobora kuba rwose afite stamina zo gukina shampiyona yo mu Rwanda ari uwa mbere. Wamukubita muri shampiyona y'Ubwongereza ukagira ngo ni nagapeti k'imyaka 2. Ati nta stamina ufite zo gukina shampiyona y'Ubwongereza. Shampiyona yo mu Butaliyani muzi stamina yasabaga. Biterwa n'ahantu ugeze ibintu birahinduka uzarebe muri Espagne shampiyona yabo. La Liga ko bayita. Rosley. Rose, it's for you. Rosie, hano hari umushyitsi wawe. Yaje kureba umukobwa. God, Mom, I'm a wreck. Mama ko nasaga nabise. Yaje gusura wa muforomokazi amusezere. Yamaze kuzinga no gusubira iwabo. Niyo turuka Los Angeles yego. Thank you. Ni mama wa muforomo. No, thank you. I went there Kiri kintu ngwase. when my husband's band was on tour. Abo wanje akiri umuhanzi twigeze kuza muri tour muri Amerika ko aririmba sha. Riot House in those days. Mama, yeah, friends at the week. Nta muntu mwari mugiye gura wamviriye kuri sheri. Nta mpamvu nyirukansa ariko. Nice to meet you, Santiago. Kiza gura nawe Santiago ari gisanga umumama ari umupfakazi nawe ashaka umuhungu w'umukobwa we Dodo. Love that name. Mbega umuhungu ufite izina nakunze. Mama agenda mvira kuri sheri. Yamusanga iyo witwaye neza usigaye. Sasa bagutekera inkoko ninjoro karya umushwi. Do. At the physical. Sorry yaje hano.
I have asthma. ndwaye asima narakubeshye You told them. wabibwiye abo mu ikipe Wouldn't have given me a try. ntabwo bari kwemera ko njya no kugeragezwa Too late. wabibabwiye se narakererewe They fired me. banyirukanye Oh, son. hariya muri biriya bihugu nta mikino bagira uzanye imiteto babona udashoboye barakwirukana hari abandi bana uri gukina n'akazi kandi bashaka kugakora neza ngo bakanoze jano nje kugusezera banyirukanye Tomorrow. uragiye nzagenda ejo So soon? siniki kikwihutisha Oh, here if I'm not in the team. ntabwo mbarizwa muri iriya kipe You can find another team. ariko washaka n'indi kipe ntabwo ari Newcastle gusa It was just dumb to think I could make this. ibi byose nari ikigoryi gutekereza ko nshobora kuba icyamamare muri football ntabwo nakabaye naravuye mu rugo umwana yo My grandma. nyogokuru wanjye ndamutengushye This happens. uzi gusiga mu rugo basezeye ngo ugiye gukora ibintu birenze bakwizeremo bavuga ati umwana wacu uzatwika bakabona ugarutse n'urutwe bumva utanataye isoni zirakwica umwana ari kuvuga ati ubu nyogokuru nzamubwira iki yagurishije agasambu aho uno mwana agatike kamugeza mu Bwongereza baturore We hardly know each other. we ntabwo turamenyana neza kumenyana se n'ibiki tuzeranye dore ubundi se wakwirirwa muri bukambwira gute kuzatsinda match si yaraye mu maninja dore ikindi cyamamare uyu we bamuguza amamiliyoni menshi we ni icyamamare n'umusitari kandi ntabwo bakugura amafaranga gutyo udafite impano cyangwa utarenze uvuze ngo abarenze dore ahantu yaraye abasitari muri football n'amaninja we burya se mu Rwanda gusa bya bintu ni mpuzamahanga uwaroza abakinnyi do abasobanuzi baba barenganyije ibyo ba junior se batunaniye kabandi baritonda n'abasavimbi b'indaya ko njyewe ni ukuri umusore yaraye mu maninja uyu munsi ni ukujya gufata indege yafashe taxi voiture dore umusitari yaraye mu ndaya uyu we ni icyamamare ahita ashyira agafima abafana batanamumenya ko ari we waraye mu maninja ahita atama akagofero yijijishe batamenya ko ari icyamamare wese we cyamamarira oya iweho cyakoze uri umwanda pe ukina nabo ubushize yakinnye nawe baranamusimbuza hariya n'umukecuru ungana gute mu Bwongereza abaza umukinnyi abaza umukinnyi uko football yabaye nk'amadini ageze hano asanga bamwibye ipine reba uri kuryamana n'uriya mugore ntabwo ari wa mbere uryamanye n'abari abakobwa umva ibyana muri karitsiye biba bimuza umukino iyi ni Paradise Taxi tubafashe iki nk'uko wumva za Yego Cab uyu ni Gavin Harris muvugana nanjye ndi Clint Eastwood ukina filime umva ndakomeje yemeye taxi njyana muri Toronto ku kibuga cya football waba uri hafi ya Blake Laura kubera ikiri taxi icyamare bita Gavin Harris gikeneye taxi voiture byihutirwa yari ifite undi mugenzi uwo mugenzi mureke umusitari muri football niwe wa mbere uduha ibyishimo urabizi hari icyamamare cyakererewe ku kibuga cy'umukinnyi w'umupira w'amaguru weho urihangana iyo bigenze gutyo mu Bwongereza umusitari wa football ahabwa serivisi mbere y'undi muturage wese nabonye wavuye muri Los Angeles dukina mu ikipe imwe shaka naringiye kuri station kubera iki nangije amahirwe yanjye tugenda ubinganiriza tujye ku kibuga niho bagiye kungeza bahise binjira mu modoka ikintu cya mbere umusitari niwe babanje kudepoza uriya barabamujyana nyuma n'umusivili baje baganira mu modoka Gavin Harris we cyakoze uri umwanda pe usigaye ukina nabi hari abarabikubwira iyo wababaje abafana babahuriga banakwica Mr. Dornell. mu byubahiro byawe Making a big mistake if you let this lad go. uyu mwana ni mumwirukana muramukoze ikosa With him I've played. twarakinanye I can see he's got it. So can all of you. uyu mwana ni umuhanga mwarika kumwirukana uyu ni icyamamare atangiye kuvugira umwana He's better than you. urashaka kuvuga ko akurenze se arakurusha Well, umva yaje kumusabira imbabazi league. uyu mwana ntagaragera ku rwego rwanjye Was he lost his inhaler? ubushize yabuze inhaler ye yiwe ya yindi bipompa nyine ifura asima ifasha asima urwaye asima Yes, sir, but I tried it. nari narabibahishe Lying is a problem. kubeshya nicyo kibazo It's not. no kurwara asima si ikibazo It's medication. tugira imiti myinshi twaguha abaganga ibyo si ikibazo iyo ndwara kuko warabiduhishe I don't have a doctor.
aho nakinaga nta muganga twagiraga pe uyu mwana bamenye impamvu muri match yitwaye nabi kandi mu myitozo yitwara neza coach yaramenye ko ari umwana yari yarwaye asima. If you give me the chance. Umpaye andi mahirwe amwe. You think you deserve it? Urakeka ko yakwiriye cyane. Ndayakwiriye ayo mahirwe. Mpandi mahirwe mfite pompo yanjye cyangwa mwampaye iyo miti ya asima wereka utuntu nikorera. Sawa. See the dog. Tell him about you. Genda mbere na mbere banzure umuganga umubwire aho ubabara naho uribwa ejo uzaze mu myitozo. Wabonye ukuntu Imana ikora ibintu byayo. Imana ikora ibintu byayo ku buryo yita ifata nk'umuntu waraye mu nda yankuriya mukahita muhura imodoka yabaye byagize ikibazo ugasanga uwo muntu kuko ari umustar agiye kuvuga ku mutoza. Umustar aragenda ku mutoza akavuga rikijyana. You did. Wabera n'ubwa mbere koze igikorwa cyiza. Do what I can. Ya nari ndi kugerageza gufasha umwana umutoza nari rishimye kubona umukinnyi byibura asabira mugenzi w'imbabazi ati mumufashe. Bigaragaza ko mu kibuga harimo esprit nziza. None kuki watinze muri myitozo kabambaye iyo myenda yaraye mu maninja. None abakinnyi bafite impano shahu n'amaninja. Biragendana. Cyangwa abantu bafite impano na discipline itari nyinshi bikunze kugendana haroko kamo bake nyine nkanjye n'abandi mbarwa. Do mwana siba mukubise imiti niba muhaye imiti bakamukoraho rikaka dore umwana utuntu tw'utumanyeri atangiye do batangiye kumutega. Rebe Santi bamwita Santi cya Santiago. Rebe umwana ari hano none indwara yarayivuze ubundi ngo ntiwakira indwara utayirasa. Do dore amakwa kwaje umwana firatangira kuziganyeganyeza barikanga. Yes babandi bamwangaga batangira kumukunda mu ikipe. Iyi ikipe yihesha intsinzi ntabwo abandi bakinnyi bakwanga ariko abona uri debe dore abashaka kuvuna umwana uyu nawe arabavuna. Abavunaga umwana ahubwo batangiye gukubita abakubitaga umwana. Umusa muginga umva niwongere bamukubita umuhondo. Yewe ngamaze gukura afite taranituru. Umusa ntihagire umuginga wongera kukuvuna ukuvuna nanjye muvuna. Umuntu wakwangaga iyo urenze atangira kugufana. Banderas. Urari mushiki wanjye ngakeka ko usa na Antonio Banderas. Urebe nta mikini hari none bamaze kumwemerera muri reserve bongeye kumusubizamo urumva nta kuryama. Mwana sigaye yambara utujeze dusa neza wakinishaga ikibonde baje gukina na Middlesbrough. Urebe indi match yarabaye ya reserve. Mwana afite ikintu bita kwa torore n'utuntu mama we mfite ukuntu yita ku makare kuri shot kandi abatoza babareba. Umwana amaze kwisanzura afite defe kwita terura baro vuba yihutana mu kibuga kugira ngo bagire fast batema n'utundi. Abonye Okay. I can't see her. bidatinze yagiye gufata wa mukobwa rero kudufaranga twatangiye kuboneka yaragiye azana wa muforomokazi yamufunze amaso. Dore inza mwinjije kana yanjye Amazing. inzu ntago isanzwe. Can you believe this? Wabyizera? A month ago, I Ukwezi gushize went to the city. naragusezeye ngiye gusezera n'uyu mugingo nsubira iwacu. Contract. None uyu munsi bamaye kontara ubundi guhemberwa ku giti. How can you afford it though? Iyo paritomo so isibona gute kari bakigwa kontara. Kumbe acumbikiwe ari kubana n'umukinnyi mukuru. My friend. Suza inshuti yanjye. No. Biti. Do. I didn't say you could bring women here. Kuba tubana sinakwemereye kujya n'abakobwa iwanjye. Sorry, Chilag. Yewe nibwo akibona kontara ntaratangira guhembwa. Oya nakinaga. Uyu nabaza n'abakobwa benshi ntabwo yaraburiza inigizanye umukobwa. Wabari yarabigize. Oh. Do. Take away Reba pizza. his niggas. Reba n'amasiti y'abakobwa. Brought his lifestyle. Ubuzima bw'uyu mukinnyi wahita ububona utabanje gushishoza pe kare yigeze gutabara agatafari kanjye banyirukanye ndamwubaha. Professionals. Football is our life. Ubu football niyo buzima bwacu. Niyo buzima bwacu. Niko kazi ubundi ugomba kuba uri mu kazi kavuga ati ni hano bigomba kubera. Mba kazi warigeze ukajya mu gafero ukabona uri kurya ku duceri. Ahantu nyine ubwo niyo gahunda ugomba kuhakura igishoro. Umwana ati football niyo buzima bwanjye. Kandi football n'imiziki birabibora ari ukuntu nabonye bijya bigenda bigabanuka ugasanga habamo no kuzima. Kariyeri karangira niyo mpamvu amafaranga mwa mugomba kuyafata neza mwabakinnyi. Gusa muri mutubari mu bakobwa aho kugura abonema 2007 ngufe muri tize wicare mu rugo urebe match wirinda manini. The manager already knows this and doesn't say anything. Dore wa mu manager uyu nguye bari umukomisiyoneri w'abakinnyi bareba umukinnyi mushakira bo yamamaza mushakira amakipe
Barakurino. A minute, Gav. Yeah. Gav. Tony Harris Gavin. Hey, listen, what's cool and hangs up? All right. Baby. All right, Bash. Look at you, crispy, mate. How are you? Yo, bimeze bite umusaza? Santi. Suza Santi. It's going good, mate. And prepare for the reserve Saturday. uyu musore ari gukina muri reserve. Hey. Baby. Nakwereka muri iryo joro. Barasohotse baza mu tubari. Barebe wagwan. Hello. Hello. Mizimuto. See, you got your contract sorted. Kontra yawe so yihayindi. Do you mind if I ask actually who handled that for? Iyo kontra uze kuyimpa gusinyire ngubere manager wawe cyangwa umu agent wawe. Works in a garage, bro. Wowe yihaye akora mu garage ura nagarenze. No, he said no. Don't get me wrong. Umva ntunyumve nabi. He used to be an absolute. Nawe yahoze ari umukinnyi. Wa mugabo wamwakiriye. About marketability. Ariko ibintu bya marketability ntabyazi bya marketing. Akina biziho. Azisi iki kubyerekeranye na endorsements z'abakinnyi. Kina gushakira abantu wamamariza benshi za Nike zaki. Akurebera none n'utuntu birebe iyo kontra ya uyimi. Kandi mbere ntiyashakaga kumuha amahirwe. We. Mubyine nkwicayeho se. He's a salsa man. Oya uyabyina salisa. Thank you. Oya urakoze. Amaninja nayashaka bano bamaze kubona amafaranga birirwa mu maninja. Baba bahembwa amafaranga menshi ashobora no kubashuka baba ari abana. Abakinnyi benshi uko bakiri bato. Kandi ahemberwa ku gitiyo. Arigera amafaranga ushobora gusanga nyina mujyanye mu mico mibi. Asiko nge nyafite ndi umwana ko ntajya njya mu mico mibi. Aya niko baba bameze niko baba bararezwe. Nabi. Yi. Ese ngiye nabwiye ntago kigikira imico mibi pe. Ikintu cy'igikinnyi cyagakinnye kigayesha igihugu iki Santiago. Bro, what's going on? Bimeze bite bro? Murumuna we. Hey Papa, ndikuvuga na Santiago. Arashaka kuvugisha. Reka no estoy. Mubwire ko ntahari. Va ku kigori iki. Cyo cyana ngo cyagiye mu bintu by'imipira ntazi ibyo ari byo. Papa nagashaka kuvugisha. Birabyumva. No problem, man. Nta kibazo urumva kuva mu rugo ugiye hari uturimo cyangwa amashuri usize. Bakumva ngo wagiye mu bintu by'imiziki cyangwa by'imipira cyangwa by'ibiki. Hari ukuntu batabyumva neza. Keep me out, didn't she? Bin bagged. Bavuga ati umwana yigeze kirana no kumuvugisha. Yana sigaza muri tizi yambaye utujeze twiza cyane. Twavuye muri Hopline Sport. I just saw the reserve list. Bonye list yari zafu ko nibonyeho. I didn't even make the bench. Nanze no kunshyira kuri bench kweri mwanyirukanye bite? I play where you tell me to play. Ninaho mbwiye. How you tell me. Icumbwe ukora ndagikora. Ntago twagukuye mu ikipe yari zafu. What are you talking? Ahubwo ntago kiri kuri list yari zafu. Playing with that lot. Ejo irondere ku cyumweru uzakina mu ikipe y'abakuru. Mama we nagakiri muri reserve. Santiago. Where you in? Utegereje iki mwana? Come on. Faye wa muginga wageze mu ikipe y'abantu bakuru babanzamo. Avuye muri reserve. Wahita nk'ikiciro cya kabiri cya buri kipe bahise bamutegera indege bavuye muri Newcastle bahite berekeza hehe akenshi ubusanga ari imijyi bagirondere mu Bwongereza afite match kandi mu ikipe y'abakuru abakuru nibavuga abakuru yumva mani yumve muri Manchester United igira reserve rero ntago ari abantu baba bari kuri bench nibara kandi gakipe twakwita nka ka kabiri kayo habaye ikibazo cyangwa se no bagenda bajonjora abana bari kwitwara neza babazana mu nkuru umwana nyuma y'ukwezi kutarenga amezi abiri yaramaze kugera mu ikipe nkuru Liverpool are breathing down their neck. Agiye gukina na Liverpool kandi Liverpool yasase ngibamereye nabi cyane. Look to the Newcastle. Usanga Newcastle yinjiye mu kibuga. Injury problems. Abakinnyi bafite imvune. Substitutes Santiago Munez. Is it basimbora ndikubona mu yitwa Santiago Munez? Yes, and atari wa mugabo wamugiriye icyizere ya Jean. Park in Los Angeles by Glenn Foy. Glenn Foy ngo n'umwana yikuriye muri He's been turning some muri Los Angeles performances in the reserves. Uriya mwana twagiye tubona imyitwarire muri reserve uko yakinaga. Barakwereka no muri Amerika dore utubari. No mu Rwanda uziko ikipe yawe yakinnye twese tuba twaguza amajeze muri Hopline Sport twagiye gufana amakipe yacu. Barakwereka papa yinjiye mu kabaraje kwinywera byaravuye ku ishansiye avuye gukupa asanga abafana ba Newcastle bari mu kabari. Ndagira ngo ure filime wa mukobwa bakundana arebye amasaha y'umupira arageze. Reka nje kureba shari wanje uyu munsi hari match. Abakobwa nawe barabazi y'abagabo babo bakina football. Muyango se hari match ya mucika. A lot better if we come away with 3 points. Mane dufashe tubona amanota 3 rwose Newcastle. Urebe filime bahuye na Liverpool. Liverpool dore abakinnyi ba Liverpool icyo gihe Nyuka bari bariho. Urebe mwana fata baro
Gavin Harris ni umuhanga cyane nubwo yirirwa mu bakobwa kubita pase hariya subiza pase urebe do biranga hanze muze yageze hanabona match iri kuba yiviriye ku ishansi wa mupapa uvuga ngo umwana wanjye yambereye imbwa ageze mu kabari Elias yakipe u Rwanda rwangira rwambwiye ngo rugiye gukinamo we urebe teri shoti nkokora kinnyi bamukubise inkokora itarabara rimena Elias ni rouge we hano umutuku arbitre kadasifa Munez coach isamagara Munez going on injira mu kibuga tora ubwoba ngo buramwica The circumstances, I don't think he's got much choice, and it is now quite a day. Umwana mutonya ndabona ari ugiye kwinjira mu kibuga Katururi aya namahirwe Munez yarinjiye izina rye bararikamera iyo bagiye gusimbuza noneho abantu bose baba babibona dore sheri we yari yishimye sheri wanjye agiye mu kibuga Munez uriya nindi dore muze uriya ni umwana wanjye wumve baramureba uriya ni umwana wanjye Di Papa Santiago natsinda turakugurira inzoga muze nta no kuhagarara mu kabari kandi warabyaye umwana ukinira ikipe yacu batangira kubaha umuzehe muri karitsiye no kumugurira amabyeri ati muze ntugahagarare mu kabari ufite umwana ukinira ikipe nk'iriya umwana atangiye guhesha icyubahiro papa we batanari kumwe papa utaramugiriye icyizere umwana yinjiye mu kibuga Katurori dore uwamugiriye icyizere nawe biramurenga uyu mwana ntansebye ubwa mbere ageze mu mukino w'abariseri bahembwa amamiliyari n'amamiliyari bibisimba bibikoko bana kwica nta mikino bagira umwana atangira kubanyuranyuramo Yagasani dore umwana tuntu tw'utumanye mwana yaramanutse bamutegera mu rubuga rw'amahina penalty iriya ni penalty we mwana wanjye bimuvuna muduhe penalty yacu dore muze ukuntu atangiye gufana umwana we yewana umwana wawe niwe wabyaye sha abandi babyaye imbobo Yagasani uriya mwana karenze penalty bahise bayikubita icyamamare penalty bayihaye icyamamare cyaguzwe mu miliyoni menshi Harris Gavin umuntu niyo yaba ari ikirara cyangwa ngo amayoga agira gute ariko hari impamvu yaraguzwe amafaranga aruta y'abandi baba barusha imana bamukubise penalty bari uyitera wewe filime we nimwe Sansenik Yagasani muze dore ingarafana bikamurenga ikipe y'umwana wanjye iratsinze abantu byarabarenze umusore niwe uhesheje ikipe insinzi yaracenze mpaka ageze ku izamu baramutega muze baguye icyo kunywa guhera uyu munsi wana niwe wabyaye ubundi muze dore ibyishimo ngo biramurenga utaremera ngo umwana avuga ati naragendesheje ntago nabyaye atangiye kunywa iz'ubuntu yaca ahantu bakamwubaha turure niko bigenda hari igihe umubyeyi aguca intege zo gukora ikintu ku buryo noneho wamara kugikora neza yagera ahantu akanavuga ngo niwe mama wawe cyangwa papa wawe bakavuga ati wibeshye we uriya wamubyara kiriya cyamamare umwana yaje hano Katururi coach iriya penalty bayitsinda watekereje iki The goal? Notice the other two players in a better position. Wakabaye wibutse ko ubwo wacengaga cyane ujya kugera ku izamu wa Kigoryi iruhande rwe hari abandi bakinnyi kuko utabapashe umutoza we ntago areba ngo mwatsinze areba nandi makosa yabereyemo urabizi ikipe nawe yitsinze ikintu gikurikira abakinnyi bashyiramo udusuti akaba kantu k'akarori hano makipe bayinjije amafaranga menshi dore ngaha habereye ikirori mani wakinnye neza abantu bose babibonye yari hano akubitana na David Beckham bite Santiago Félicitations wakinnye neza sha yakubitanye na David Beckham My whole family are mad. Famille yanjye yose ifana Real Madrid ndanyogokuru wanjye aragukunda David Beckham You'll be there one day. nukomeza gukina ukuntu abonye ukina uzagera ku rwego nk'urwacu ngo ni David Beckham Yagasani umwana yikanga batangiye guhura n'abasitari nka Beckham akabona baramuzi aza hano kuri Gavis we uzi umuntu muhena uzi icyamare muhena cyo agiye kuvuga ngo ahwena na Beckham abona Zinedine Zidane abona Raúl González yikangamo Yagasani biramurenga urukuri iki kumwe n'uyu muntu Él es el del coche. ukari ufite imodoka niwe marifti abana umwana bamumenye Zidane ukuntu amureba babona abasitari bo ku rundi rwego twebwe turagiye mukomeze mugire ibihe byiza Zidane ayita cawo Raúl González cawo baby Over shooting a commercial. Mucho dinero. bano baje gushutinga commercial cyangwa se amapublicité amavideo y'amapublicité bakorera amafaranga menshi cyane
Where? Wumvishe ko babatinya ariko. Town, son. Uyu ni umujyi wanjye mwana. Ngwino nkwereke kandi tujya kurira show. Umusore bahita bamuzamukana hano. Akajya kurya show. Atangiye kujya ajya mu mashagahura n'abandi bakinnyi bari ku rwego ruhambaye. Nk'umusobanuzi ukizamuka yahuye na Rocky tumwira ngo Rocky none isubu koko hati bizaza. Kandi noneho irindi banga nabibira. Umusobanuzi wese uzi kufana abafana Rocky. Urwo rwego nabigejeje dore ngo baramujyana mu maninja. Dore ngo baramujyana mu ndaya. Abakinnyi nawe urabazi. Tangira no kumufotora ari mu maninja. Umwana muto. Umusore ugikina utangiye kwatwika abantu batangiye kuvuga ngo biriko biraza ahise ajya mu bakobwa n'inzoga. Icyo gihe umenya ko birangiye. Hano umugore wa Harris Gavin yarazamutse abona bari mu bakobwa. Abakinnyi n'abakobwa ariko si bose ubona ko nka Faustin ntabibamo Party. akimenyi nakabakinnyi hafi ya bose bo mu Rwanda bagura abonema ntago ibyo babibamo. Anything to most of the girls in there. Yaje kugana n'umugore Gavin. Think I have one. Yenyeka ko ari umukobwa mfite ubudukundana. I really like. Numva ko nakunze. Uwo mukobwa n'umunyamahirwe. Uyu mugore Gavin yabonye umusore b'abakobwa yise bavamo nta numwe yiteje aza ku ruhande. Wewe sura mugabo wa Gavin mwahuriye ni mu birori nk'ibi. People. Ariko bari kumwe n'ubundi abantu bameze gutya. Those models, footballers. Abari kumwe n'abamodo abaki. Listen, don't tell him I've gone. Ntumubwire ko nagiye. Not that he. Uyu mukobwa yaravuze ati weho byibura umukobwa mukundana afite amahirwe ntago meze nk'abandi bakiri. Kuba ufite hiti ukaba utajya kwiyandarika wifitiye umukobwa umukunda. Mu gitondo ibinyamakuru byo mu Bwongereza abapaparazi nawe. There's nothing to explain. Nta kintu nagusobanurira muyobozi. People falling. Ni ibirori nisanzemo mbona abantu basaze bamfotoreramo. You're an ambassador for this club. Aho ugiye wose wamukinnyi uba ugomba kumenya ko uri ambasaderi w'ikipe yacu. Iyo batangiye gufotora mu mico nk'iyi ngiyi uri gusebya ikipe yacu. Ikipe ikinamo abasinzi. There are 2 Newcastle players. Kigaragara ngo hari abandi bakinnyi babiri ba Newcastle mwari muri kumwe ni bandi. Ntago nabakubwira. You want to. Ntago uri bambwire mbwira abandi bakinnyi babiri mwari muri kumwe muri ubu Burayi. Ntago nabakubwira. Ntago ndi ubavuga. Boss, hey. Yes, ajya kurana wa mukobwa asa nkaho atereta. Ashaka kugusobanurira ibyira foto ubonye mu kinyamakuru. And you haven't seen it. Ntago bibonye? Showed it to. Nayimweretse mu kinyamakuru. Party that. Nabonye kira kintu. Das ist tits free. Ari amabere yaraye yo bari abakobwa ahagaze kuri yumva igisaza we. About it, okay? I'm busy. Ndahuze. Your friend Jamie while you're here. Genduremo inshuti yawe Jamie. Mu cyumba cya examen muri B. Jewe ndeka. Naje kwisona ngira foto wabonye uko wayibonye sikiri. Hey. We. Santi. Turi wa mugenzi we bazanye. What happened, man? Batangiranye baziranye nawe. In a reserve game. Twari turi mu myitozo ya reserve game. I'm here for an MRI scan. Ndakomereka mu ivi banyohereje ngo nce muri MRI. Dore ifu kuntu ryabaye nyagasani. Wabonye bakinnyi muri kureba ino filimi. Kubitana n'imvune kariyeri yawe. I reckon I might have to skip them salsa lessons. Sinzi ko amasomo yo kubyina salsa bari kuzanyigisha nzaba nkiyize. Katurure. Ivi barihindukije. Kibuga habamo imvune murabizi. Nanjye yaro agakipe nyinamo buri dimanche n'aba BGS. Ariko shattered. Igihe ntahana kavune cyangwa yo ntavunitse navurinye nka batanu. I don't know what. Ga element ncaho nkandagira ndibata. Just tell me, can he play again? Bwira urabona azongera gukina. Not if he wants to walk, no. Ati no kugenda bishobora kuzagorana usibye no kongera gukina. Ushobora guhura n'imvune imwe kariyeri yose ikabirarangiye. Hey. Yaratashye. Thanks for covering for me. Mani wakoze kutandega ku mutoza yamuhishiriye. We're even, okay? I don't know you no more. Mutaha ntago nzongera kugwishira. Niwe wari mujyanye mu birori. Okay. Basigaye babana mu nzu. You have your life, man. Mani uri kwangiza ubuzima bwawe. Christina. Uriya mukobwa witwa Christina ni ko wamubuze. Why? Because she can stand your asshole friends. Ntago azakomeza kwihanganira zina nshuti zawe tuzi ibigoryi mwirirwa mu mayoga n'abakobwa. Bruno sold it. Ya mafoto Bruto yadufoto yayagurishije. Ara no kuvuga ngo hanze haba abantu baba freelance abafotora amafoto. Ku buryo itagenda nk'ifoto yafoto y'abastari bari mu bakobwa kayita yishira ikinyamakuru ati murampa ngahe ikinyamakuru kigacuruza. Ati wadufotoye nubwo twari kumwe yayagurishije amafoto. Jamie, and it can happen to any of us just like that. Ibyabaye kuri uriya musore wavunitse natwe byatubaho. Tugomba kuba seriye tugakora akazi turi seriye anytime natwe twavunika.
niko bigenda kandi koko nta kintu gihoraho. Niyo mpamvu ahantu hose ubonye ushobora gukura amafaranga yahakure nk'igisambo nimba ari no mu kazi kuko ni time ushobora gushiduka ku kazi katagikomeje nta n'ikintu kizima wakuyemo. Ibyo ari kumubwira ati tugomba kuba seriye. Ubonye ko Jamie yavunitse natwe akanya kare kose dushobora kuvunika. Tuvera tugaruke ku ishansiye. Nuko umwana ntago arinjiza amafaranga menshi ngahindura ubuzima bw'iwabo. Iwabo baracyakora akazi ko gukupa kupa. Papa ari he ariko uyu ni wa muri umuntu. Urebye bona hano. Tengo hambre, vamos. Aquí en la esquina donde hay un restaurancillo ahí. Yo. Come on, Dad, let's go. Papa, ngwino tugende wana. Dad. Muze bavuga ngo eri gukora matiyo. Gafunga matiyo. Muze hari hasi. Muze hari hasi. Wake up, Dad. Dad. Papa kanguka. Nyagasani. Muze yapfuye ari gukora matiyo yari n'umuporomberi. I meant to come over and explain about that thing. Nashaka kuzagusobanura ibyo wabonye mu kinyamakuru nagari. Hari telefone nakiri ivuye Los Angeles. Telephone your grandmother. Gendo hamagara nyogokuru wayimuvuga. Bahise bahamagara umwana. Yakiriye telefone itari nziza. Wa mu agent we. Katurore. Umwana yicaye hasi ararira. Byagenze bite? Bandi bakinnyi bavuye. Uriya yabaye iki? Papa we. Heart attack. Yafashwe n'umutima. It's going to be all right. Araza gukira. Dead. Yapfuye. Abangaga umwana batangiye kumukunda. Dore bano bose bamuvunaga kizi. Papa we yapfuye. Umwana yarababaye. Papa apfuye atabonye umwana habera kaga. Yararebye umukino w'umwe gusa. Oh, it's okay, man. Yo. Thanks for everything. Warakoze kubwa buri kimwe yese afata indege. Subiri wabaje kureba wagwana. Tururi. Ngo champion imikino yari isigaye ibiri no kuyihagarika gutyo. Nana. Afata itike y'indege aje muri Amerika. There you go. Really, thank you. Yo. Hey, boss. Can I have a word? Twaganira. Utoze. Yego. Listen, I was ever bloke in that picture. Ninjye wari uri muri iriya foto yindi ndi kumwe n'uriya musore. I thought you should know. Numva gukwiye kubimenya. It was me that dragged Santi's ass. Santiago ninjye wamujyanye muri biriya birori n'abakobwa bakamufotora ntago we ajya bijyamo. Good lad. N'umwana mwiza. Full responsibility. Amakosa yose ndayemera wararengana. Nuko bamufotoreye mu bakobwa ariko si umwana mubi. Bank accounts but still boys. Niyo mwamufite amafaranga menshi muracyari abana bato bacu. You anymore. Sibyo. How old? Haryo ufite imyaka ingahe? 28. 28. 29, I think. 29. Yeah. Harabura gato. The young players should be abakinnyi bato for an example. Nagakwiye kubaha urugero mwe bakuru mufite n'amafaranga mu barusha n'imyaka. Sibyo yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga. I hear what you're saying, but ibyo uvuga ndabyumva boss. And kandi you're not the first person to say it. Ntabwo ari we muntu wa mbere wundi ubimbwiye n'uriya mwana yarabimubwiye je mubwira ati tubisiriye dukora akazi. Uriya mwana agira n'abakinnyi bakuru inama. Utoza ati mwe bakinnyi bakuru muri kunyumva. Ati abana baza babafana bafatiraho icyitegererezo. Bamukwiye kubabera urugero rwiza. Yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga. Umwana bavuga turiya muntu ni intwari koko ndamufana n'uwa fresh. Nayicaye ku kibuga. Buriya nanjye mugasobanuye imbaho urugero rwiza no hanze yagasobanuye twawe ukabona ndacyafite rwa rugero rwiza. Ndindakemwa mu mico no mu myifatire. Pronto. Mwana yicaye hano ku kibuga cy'indege atangira kwibuka bwa mbere bamucora para asiga icyo gipiruze wana apoye ibintu bya football ntiyabyemeraga. Mwana yicaye ku kibuga cy'indege ariko byibuka byose. Aruwaje Sir, yakubaho we're boarding now. Abantu bari kwinjira mu ndege. Ya boarding now. Umusore by'indege ugira ngo ntiyabiretse akagaruka. Byo kujya gushyingura sara biretse aragarutse. Ubundi papa ne yakondaga football. What are you doing here? Urakora iki? Why aren't you on the plane? Utafashe indege.
I'm sitting in the airport nicaye ku kibuga cy'indege and I think to myself, nitekerezaho at least now I have an excuse. ndavuga nibyibura ubu mfite urwitwazo rutajya kumushyingura And everybody else, why things didn't work out. ibaza abantu bavuze ngo impamvu ntateye imbere muri football ngo ndangize shampiyona I had to come home. ngo nuko papa yari yapfuye ngo ngasubirayo urwo si urwitwazo. Know why I need impamvu an excuse? nari nkeneye urwitwazo No. ntago nyizi That's the way my father made. kubera ko papa wanjye ariko yantekerezaga nk'umuntu uhorana inzitwazo. Self-belief. Papa wanjye yatumye ntiyizera. Papa wanjye yatumye bingora kugira ishyaka ryo kwifuza kugira ikintu ngeraho. Ndakumva. Don't need an excuse. Musingikenera urwitwazo rwatuma ntakina football cyangwa atera imbere. Someone can tell me I'm not good. Umuntu wenyine wambwira ko ntari umuhanga mu byo nkora ni weho untoza. Weho mutoza ni wenyine wemerewe kumbwira ko ntashoboye. And even then, kandi nawe ushobora kubimbwira. I may not agree with you. Nawe ubwawe nitubyemeranye wambwira ngo sinshoboye nkanga kubyizera. Buriya we mugihe wumva ko ushoboye nazagira umuntu ukubwira ngo ntabwo ushoboye ngo warabona udashoboye kandi wabona ushoboye. You're right, Santiago wakoze neza kutaza. There's no point in coming back. Nubundi nta mpamvu yatuma ugaruka utarangije shampiyona ntabwo uje kumuzura. Ushobora ukirinya umukino umwe muri shampiyona harabura imikino ibiri ntuyise ufatirana ayo mahirwe gukomeza ukina iyo mikino ngo usubiye gushyingura ugaruka haraje ibindi byana byavuye ku gatebe bifite forume nk'iy'ukwezi byagukoranye. Ibyo byose urabireba. Yana yanze kujya gushyingura se n'ubundi da papa se. So how are you feeling? Gusa nanone babyeyi bazaho umwana yumva kutazaho gushyingura ntacyo bimubwiye cyane. Amenya ko utabaye umubyeyi mwiza. Umwana uko yaba ari ibandi kose ntabwo yabura gushyingura umubyeyi. You don't know that. How can you know that? What about all those pictures you sent home? Ari amafoto yose sohereje mu rugo. I don't know where home is anymore. Ubu sinzi mu rugo ni hehe. Yeah, you do. Mu rugo iwawe mpakubwire. It's green. Iwanyu. Got a goalpost at each end. Ni mu kibuga cy'icyatsi hari utsindira ibitego. Hara ni iwanyu. Bura nanjye mu rugo naje gusanga ari muri studio. Kugira uzambona imihanda. Mbanje kwiba. Mbanje ku kandi gategura. Mwana yabwiye umuhungu ati amafoto uhirizaga iwanyu. Umuhungu yaramubaje ati mbabajwe nuko papa apfuye atambonye ndi gukina. Ariko twe turabizi ko yamubonye ari gukina. Mwana nicyo kimubabaje. Ati papa wampingaga kuko apfuye atabonye aho mbera kaga. Kumbe papa yari yarahabonye habera kaga. Ari mu kibuga. Monez. How are you doing? Mesut. Okay, boss. Boss. Tough thing to lose a father. Ndabizi biragoye kubura umubyeyi. But when I lost mine. Nanjye ndibuka papa apfu. Yeah, thank you. Urakoze. Mutoza. You shouldn't be here. Ntabwo wakabaye uri hano. The groundsman is having a few. Abantu bakora ikibuga uri kubangiriza. Surface secret. Hano hantu habahera mu gihe match itaraba. Nyine. Just wanted to see what it felt like. Ndashaka kumva uko bimera. To be on this pitch. Iyo umuntu ari muri iki kibuga. We'll find out Saturday. Kuwa gatandatu tuzabyumva. Ahita amenya akazongera agakina akabanza mu kibuga. Yarishimye. Por favor. Por favor. Agerageza nayo kuvuga icyesipanyoro. Umwana yibuke nawe yarishimye kumva ko Guatemala azakina. Ni ibintu byiza. Batangiye kubona ishyaka afite abo bandi bakinnyi bari mu nzoga ariko umutoza kuza ku kibuga ninjoro akabona hari umwana uri mu kibuga ufite umwana bafite ishyaka. Niyo yaba adashoboye ari kubona ko uwo muntu ufite umuhate. Liverpool game. Umva ndi mu ikipe izabanza nidukina na Liverpool. Uzadushakira itike twinjiza. Cyane urakoze cyane mwana wanjye. Njye ntabwo nigeze ngushidikanya. Sinabibabwiye umwana akiza ko ari umuhanga. Umva kubeshya babandi bamucaga intege ahubwo. Ngo sinabibabwiraga. Ya mafaranga wamaye ngo njye kugura twa mu gitondo nkiza. Yamuhaye n'akazi niwe mu agent we urumva yaramuremeye. We urasi Gavin Harris we. Gavin Harris we ni icyamare baramusura utumodoka ari kubunda abakinnyi bagendamo. I'm joking. Tujya mu bakobwa nakinaga. Tujye kurya pizza turebe na film. Taramubwiye ngo tugiye mu nzoga n'abakobwa ejo ni match man. Atabwira ati nagukinishaga. Tujye kurya pizza turebe na film. Ye dore byamamare we ubundi kugira ngo umenye ko wamamaye nuko ucana ukabona n'abana babwanutse nguri ya Siroki we. Waca ku bakecuru ngo dore wa muhungu wacu. Wanyo. Iyi kumva nyine abantu bari kukuyitirira bakugira uwabo. Kandi uri uw'Imana n'igihugu gusa. Igihugu nabagituye. Okay, ndi umuntu wanyu.
haba hamennye. Newcastle na Liverpool ubundi bari derby ya danje. Agaho kaba kahuye n'umunyutsi. Newcastle's fate. Iminota 90 nibuze kugaragaza ahazaza ha Newcastle. To win today. Abo ni ba Axel Rugangura bafite umunwa muri stade bari kuvuga uko byifashe, bakubwira ibintu uri kureba bakabigoreka bakakubwiramo n'ibindi ukihatase ko ibintu bari kuvugana ari kubibona. Yeah. Glenn, he's single then. Waje wenyine. Nta mugore ufite. Ni mama wa muforomokazi. Bana baje hano. Iyi ni derby ya hatari. Newcastle kuri Liverpool. Okay, listen up. Yes, mwumve. Guys. Basore. Yarabarebye umutoza. Ni nkuko mva peri na reyo byahuye umutoza yabuze n'ikintu ababwira. You know what you have. Icyo gukora namwe murakiza. Nta magambo menshi mfite, ikipe duhuye nayo icyo gukora murakiza. Liverpool murayibuka yambara Carlsberg katururi. Yeah. Mwana yinjira mu kibuga. Abanjemo muri babandi 11 bintoranywa. Aribuka kuri karere A1. Ubundi ugeze hano mwana utangira kwibuka ko byatangira ivuga ati zamvune zo kuri karere yanjye. Nyina ni kinyusi cyangwa kamambiri nazishize mu maboko. Umuntu turi buhurira kuri baro. Ni hadapfa igisambo harapfura nyirurugo. Mwana yinjira nyishaza. Bo ko nabanje kwibuka kare. Dore mombebe abanjemo. Mama dore mombebe. Bona abakobwa. None iyo uri hiti rero hari uwo wabeshya urukundo. Hanze y'ikibuga bari guca ibintu. Surigeze muri stade ari abafana barimo abona birarenze. Choosing to start with young Santiago Munez. Newcastle yahisemo gutangiza wa mukinnyi Munez Santiago. Dore nyogokuru nawe yaje mu kabari kureba match. Hamwe bibera yari imanukiye. Ewana match nanjye ndayirebera mu mbari. Jya numva ngo abantu bose niho bazirebera. Yaje mbari kureba match. Yo, urebe filime. Do. Dore Gerard, wamubonye Gerard ko nawe filime yirimo. Nababwiye ngo nabazaniye ibyamamare gusa. Hari n'abatamuza abana b'iyi minsi Gerard isi baramuzi we. Do. Alan Shearer. Urabe. Prove it. Physical down there now. Urabe. You can feel the determination. Both teams really. Uburyo batangiye birasa nkaho bano bana bagaragaza icyizere cy'umukino. Pick up for you, Gordon. Can't tell me I'm rushed off me. Umva ngwino utwara umugenzi ku kibuga cy'indege. Ewana uwo mugenzi yagenda n'amaguru abataximeni mu Bwongereza akazi karahagarara ikipe yabo yakinnye. Abanyonzi niyonka. Ibyo kimwe ibiba mu Rwanda iyo nasoye filime nshya niyonka ibintu byose byahagarara ariko bakareba filime yasobanuwe na Rocky. Urasi wa mwuzukuru wanjye mukecuru niwe mutegeye itike y'indege. Nujya kubona ukabona umukinnyi yarandikishije imitungo kuri mama we abazimvune bagiranye. Uyu musore wacu nawe yandikishije imitungo kuri nyirakuru yabakosheje nk'umuntu wamutegeye. Dore pase dore abantu ukuru bamanuka. Dore Newcastle iki gihe yari ifite forume nk'izi ukwezi. Dore musore Gavin abatama igitego. Alice Gavin niba kubwira ngo umuntu mwana amaze no kumuhindura musaza. And what a way to answer. Katururi. Ati umusore mbega uburyo bwiza asubijemo abamukirititse wo ni Axel Rugangura. Abaruvuyanga bose nagatebo kamwe. Abarugaje bafite umunwa hari bavuga ati umwana asubije abamukiritigaga bavuga ngo bamuguza y'ubusa. Aberetse ko amafaranga atapfuye ubusa. Referee has given the foul. Hari abatanze kufura. Free kick to Liverpool. Liverpool bayihaye kufura. They've taken it quickly. Baro bayimanukanye faster. Katurore dore gatakare kandi Newcastle. Iriya ni koroneri. Kona. Kubitaga koroneri. A free header. Gerard ahitabatama igitego. 1-1. Cya Gerard rero kimwe kibakira kuri website kiragira ngo nicyo turi kuvuga. Kandi Newcastle bayishyuye igitego. Barayishyuye. Kandi uyu mukino ni ugomba kubagumisha muri championnat cyangwa bakavamo. Urabe. Do. Filime. Bana manukana baro. Liverpool lead 2-1. They conceded 2 goals in quick succession without. Katururi. That's a devastating blow for Newcastle barayitsinze. Yes ibitego barabyishyura gute. Katururi.
Here we go. Second half. Igice cya kabiri kiratangiye. Umukecuru n'umwana wundi muto baje kureba match. Baje kwirebera umwana wabo. Match itarebewe mu mbaro ubundi ngo niryo. Niko njya numva abasinzi bavuga. Rebe. That's a great chance for Gerard. Oh, so close. Habuze gato Gerard yarabateye ikindi gitego. Gerard yari igikoko muri prime ye. Muramwibuka? Binaba yarakoreye. Agakipe ko mu Butaliyani do musoro arabamanukanye wa mwana mutoya twabwiraga afite ubwenge we dore umwana kubita pase y'amazi bamusubiza baro umwana manukana baro dore utumanye dore amaceng do pasa ariko wamuginga we mwana manuka dore utumanye we mwana pasa wa kigoryi bamutoje gupasa do garura baro pasa wa kigoryi we agiye gutsinda pasa baro Gavin ahita batama igitego 2-2 umwana yize gupasa nabyo yarabimenye yamenye ko ikipe ari ugushyira hamwe atari ukwiharira ibintu umwana ikipe ibintu atangiye kuyikorera ntibibaho umva tuganire kuri uriya mwana we tumuganireho iki kontara ye muyime batazamwiba we umva ndabizi ko hari ibisambo byinshi bishaka kumurya amafaranga niyo mpamvu ari njye wamusinyishije nkamuhera umu agent namwe murimo abantu batangiye kumushaka baba komisiyoneri umwana afite umu agent urebe Only 3 minutes to go now. Hasigaye iminota 3 gusa. Running out of time. Match kabirangiye. The winner from somewhere. Newcastle nibitaratsindira taha. Katururi. We je. Kureba ku isaha. Bebe. Kubita baro hano umwana. Zamuka shiri zamuka. Mwana zamuka na baro. Barareba mu mbari. Yirakurarareba. Urebe filime. Mwana zamuka na baro. Mani gira tugire. Uyafata baro. Baramuvuna. Haris Gavin. Irani kufra we. Iriya kufra ngira ahantu habi cyane. Real chance for Newcastle this. Niyo mahirwe yonyine henyayo Newcastle yabisigaranye. Bebe, bamuha baro ni utera makufra yose. Haris Gavin. We Santiago ngene mubwire. Iyi santere iyi kufra yiterenda kwizeye mwana. Santiago Munyezi bamugiriye ikizere. Ugiye gutera kufura. And he must feel that the hopes of an entire twizere ko akwiye kumenya ko umujyi wose wa Newcastle umuri ku bitugu nadatsinda iki gitego arabaturangije. Urebe filime hasigaye nk'umunota umwe ngo match irangiye yakuyemo agashenete yahawe na nyirakuru. Come on sheri ntusebye gira tugire hano igihugu n'ibintu byose n'umujyi Mana afasha umwana wanjye wone nyirakuru umujyi wose abafana urabizi nawe ati Mana dufashe bose ubwoba umva umutima ubwoba umwana vayo igihugu cyose kiri kumureba n'isi umwana katakufura cundura tayari ayita yimanukira mama we umwana abura amasegonda ngo match irangire kufura yayiteretsemo isi yose imureba irakurabona ko yahisemo neza kugurisha isambu ngaho umwana itikimujyana mu Bwongereza abandi bose batamwiziraga umukinnyi mushya kandi mutonya ugiye guhinduka indirimbo nshya y'abafana muri stade muri kumva stade yose nyine itiririmba Santiago abafana nawe urabazi uriya ni umwuzukuru wanjye we n'umukecuru ibeshye uziko papa we twahuye we twarebyanye umukino hano bakina na Fulham papa yarebye match kumbe papa yarebye match y'umwana we yari yarapfuye bazi ko yapfuye atarebye match y'umwana we se muze yigeze kujya mu kabara papa nawe urabazi ukuntu banywa areba match katurore match yarakomeje match irangiye badatsinze gusa umukecuru amenya amakuru umuhungu we yapfuye arebye umwana we basukuna akina ubwo bakinaga na Fulham yarishimye ngo niyo ndirimbo nshya bari kuririmba muri stade izina Santiago umu agent wafaye niwe wamuzanye niwe wamugiriye ikizere abandi batakimugiriye Santi hari umuntu ushaka kuvugisha
bamuha telefone. Diego. Santiago ni nyirakuru. Diego, we saw the game. Umukino twari turi kureba. Je na murumuna wawe Julio. No, Glenn's daughter brought us. Umukobwa wa Glenn yatuzanye. Fantastic. Mwana wanjye ukina neza. And I want to hari ikindi kintu ushaka kukubwira. Cyerekeranye na papa wawe. Hey Glenn. You know when I played against Fulham? Uzi dukina na Fulham? My dad saw the game. Papa wanjye ngo match yarayirebye ukuntu nitwaye. You play, man. Imana ishimwe ko papa yapfuye ambonye nkina. Watching you right now. N'ubu tuvugana wabona papa wawe mwijoro hari kukureba uri gukina. Ujye ukina nk'umuntu uri kurebwa na papa wawe. Yishimye. Santi dore Sheri. Yo. Musore yarishimye. Umva ko Sheri fata kabiza umundi ni nawe mugabo bari yabandi narababeshyaga. Yo. Umusore yarabikoze. None hande umva umuntu rironga agiye gutangira none harije ku musaruro wazamvune. Anabazibishije nanone babantu bavugaga ngo ntibishoboka. Imana bamugisha ndabakunda cyane. Ciao. Mwibuka ukeneye kwamaza magara 0785638331 ukeneye ibibanza mu mujyi wa Nyamata uhamagara Rocky cyangwa ukatwandikira kuri miliyoni 7 hari hagati mu mujyi tuguye ibibanza bimeze neza cyane. Mwibuke kugura bonema 0563 iyo kode wishyuraho yanditseho Kimomo. Ciao. Ubu nawe watunga imisatsi myiza idacikagurika kandi igakura vuba neza ku bagore n'abagabo. Koresha amavuta yitwa Avo Classy Hair Growth. Ni amavuta yujuje ubuziranenge ndetse amaze kwamamara kubera kuba igisubizo ku bajahajwe no gutunga imisatsi itabereye ijisho. Ubu yageze ku isoko. Ukeneye kuyagura ubwawe cyangwa kuyarangura, hamagara 0788111949 cyangwa usure website www.avocare.rawa. Nanone ku bagabo mufite ubwanwa budakura neza cyangwa busa nabi, tubafitiye amavuta yitwa Avocare Beard Growth atuma ugira ubwanwa bubyibushye kandi burabagirana.